asinti obiti aso dem nim chi kochin rosu nyina no obewie na so dem eye be ko Bible ni yakotro kunkunum ye biebem ni amese adom eje nkwatam da na ni adom kra ne dian ya ka adom ya de ba de wonim wei na ate Ghana na awi peteshi anya me bebie mu akira wo na akotra peteshi ba na wi peteshi ade nyansa ya dan ato wiase na ya timu sa no eprekwa na wie ya Bible ka sam no kwa wie ni wi asam ne ka o se nane wado mre wo de obeti nsam ni yie pa ya ka adom a ma ye benya edi adom no orofo asam no mudo de be benya adom no asam no mudo eti uka Bible no a no ampepe mu a edi problem eba one pepe mu edi problem eba eti be sam bebre yen ko chokunkunum na chokunkunum bi ensam na ni nyadan ema yen amen hallelujah amen yen ko radie bi ewo Exodus chapter 19 verses number 1. Exodus chapter 19 koso verse number 1 koso etifia sem no ko omani drusina koso omani drusina eda Israel for si free Misrim asase so eda Israel for si mu free fa Misrim asase so hallelujah amen kan obiam nyanko wo say omani drusina ko eda Israel for si free Misrim asase so the bosumi etoso miensa pepepe eno budu sina sere so wo se dian eda Israel for si free Misrim asase so koso the bosumi etoso miensa pepepe eno budu sina sere so eno kodu sina sere so omani to free referendum no omani to free referendum no oba sina sere so oba sina sere so aba chin sraban eno oba chin sraban awo sere no so ho awo sere no so ho Israel for chin sraban Israel for chin sraban awo be panani mu ho awo be panani mu ho na Moses furuko Nyankopon and Moses furuko Nyankopon chan Nyankopon firi be pan so frere say and Almighty God Yahweh eka kire Moses say said the catcher Israel for nie and Israel for nie masam yin koma so mora ma huru dia me yo no ma wudi me yem Misrim asase so and said the maso mo kodi and said me fo mo kodi ntaban so na me de ma ba me nchen na me de mo ba me nchen na afei se mo betie me ne na mo di mapam so a ene mo ba ma hodi afri amanyina wodi oman Israel ni ba na hodi afri amanyina mo do fo ti aye na me na sase nyina wo me onu twedi ampo ya wani na ansa nsase nyina wo no na mo de no man Israel de mo ba asofo ahimai ho no be yina asofo afri wa sa dan no man ni dan oman kronkron man dan kronkron wado fo tie eti Nyankopon tusu Israel de ni man pe enya declare man aka nyina se Gentiles asem nyina ni wow wo Nyankopon tusu Israel pe ofrani Bible pe enya declare aka nyina se Gentiles eti Nyankopon Israel ni si middle of the world wo scientists ya calculation na ho chewe bia dade ame no Bible na me de maduma oh yes me kan me nyan scientists and na me the scientists anu asem omo wi ase da Nyankopon Israel man or the middle of the world yes unim ba bia na sase pem na nim ba bia na sase chase omo nim ba bia o man or the our fire ne dia no or the say 2 times sacrifice Ezekiel chapter 5 verse 5 Sanya ko posie de. Se oba de nyako posie ni. Jerusalem yi. Wasi Jerusalem e wo Israel man mu no. Midnesi amanaman tam. Wodi nesi amama nyina dan entam. Na nsase nyina twa na nsase nyina twa wa dan. Eti Israel the middle of the world. Yes fifi. Yes. Babu na kawo. Dukrem. Eti nyako pod wo minus yes fifi. Yes. And when declare say where your mind come. Yes. Ani ya kene o sin nsase twa wa hye nyina no. What you this here then? Gentiles. Ya manamnamufuo. Wo Holland, wo ya mamamuni. Jamaica, mamamuni. Everything France, amamuni. US, amamuni. Spain, amamuni. Germany, amamuni. Italy, amamuni. Denmark, amamuni. Ghana, amamuni. Togo amamuni, Nigeria amamuni, Burkina Faso amamuni, Côte d'Ivoire amamuni, Mali amamuni, South Africa amamuni, Zimbabwe amamuni, Zambia amamuni, Congo amamuni. We declare nyina and what do is na your man konkron. Yes. Dear a man no because say bia utibisa na dwen wo fam kire say eh sum ye nyam ya sam ba bo neba udika Udika. Oh yeah. One fire.
udika wan fayen oba de man tiase am amen etu o se amman ni nyina etu ka babu no a bible ka sam bia kyerɛw me atiase amwonu se onigo pon fa Israel dia ene hade bia odi Israel na ene man okay o man Israel na odi ene man no hallelujah amen ene na tamusam ene mransam he for no way in first obi no Israel bam yes etien ko babu no onigo pon the instructions rules Emma Israel. Yes. Next na nyɛ more Gentiles ni. Yes. Adentia. Enyo no wa boy en de. Nanso so no nanu masam wan fa ma yɛ Gentiles. To get the Deuteronomy 7:1. Ka Bible no. Deuteronomy 7:1. Wose oni amanama ne fa nyonko. Wa na kasa no. Nyankopɔn. Ya wa na kasa no. Yes. Wose min kasa yin. Woni amanama ne fa nyonko. Wose Nyankopɔn bra Israel for no. So mo nya mamam fo fa yonko. Se Awurade Nyankopɔn. Bi bisa question. Okay. Na omo ni fa yonko no wa na boy yen. Nyankopɔn kuro ya o. Omo ni fa yonko no wa na boy. Sister brother, me preach adum sama kyerɛ yes. My business statement from New Old Testament. Now they be we New Testament. Now but I want transfer them no din kwasasam. Na so for town na popo. Na ke chese adum na bajo. That's why my name. Man Nyankopɔn menwuru o left and right. No no dey so ayo benya nkwa no. Yes. Who ka chese ya adum na bajo no. No bi akwa obi rebura no to ade adum arakwa. No malakwa. Adum arakwa. Admarakwa wonti adum na se yenka obi dabi ana wiye bremu wodi adaka wo ke ba bum no menko woni amanama ne fa yonko wodi ko bra Gentiles no obra Israel for say omuni Gentiles ne fa yonko se Nyankopɔn udu asase akofa no so what the papa ne ka se menyame di udu asase na mokofa no na me pam amanama pifiri wanim na opam ye afiri enwa ne boy etifo ke di obodi gigasifo mushia gigasifo munko amorifo mushia Hitifo munko mushia amorifo munko kenafo mushia kenafo munko perisifo mushia perisifo munko herifo mushia herifo munko yebusinifo wo nyae ancient names abay modern names mushia info yebusifo munko amayin so do ama wo do mo amodene atwetwa hia nyina mo Nyankopɔn yoma wo Nyankopɔn se me yi wo mama mo a munkum hifo na bona bo wo Nyankopɔn mo yesho mo sa wo pasa pasa mo sa wo pasa mo hu mo na adeti no ba di Nyankopɔn ko ta ma o ma ba ko achi awan hwe ni ye wo beka se tia papa no wo beka se tia papa no wa yi o ma ba ko dia ne dia yes and what the king akanya se Gentiles eti mama mu ni dia nkwaje pa de na ka bi ni ye fam dabi na ka bi ni ye fam etu pa se Peter beka se mi ata Second Peter chapter 2 verse 12 verse 12 wase me ka say o si yele mo die wase ye mama mu fo ye te se mo ye ni adre aba intiri ka so obi bo abrabo boni wo wi ase fam a yeah Nyankopɔn declare ne awie brem o declare se mama mu ni yeah and so be ji ya ji nkwa me se ye dia obi be ji o Nyankopɔn dia na de on ji ni ye no ye de na koye tete mama mu ni ye na ko jama tete mama mu ni etu Nyankopɔn sai sabre no declare ye Gentiles ne sai ye te se mo ye ni ye te se mo ye ni adre ye so le die te o ye sai ye banti obo ye ni sai ba kire sai atamu do ba chia sai ye say wo hia mama mu ni a o de ejam straight no curve no bend enkwaje bia ni hot edi ma no abosonsom ne nkwase asam nko a ene afidie yo nko na Gentiles ye dey ye na mu ana papa no so antia yen ye de waboy satam da wokohye yen eto man no wayi dia ne man no so man nko na obo ho bra so man nko na omo mahade so man nko na odi nani na dum bia den adum wo mu a omo di na hade so orofo so wo tie preaching yi a wo be yi wadwuna firi adum so no ahwa brabo pa bia den abo nani wadum re nani nkwaje da obi ka chew say atamu da dia adom bajiwa ka che say apostle Paul ma say me so oboa on check Bible me ye also for ko me so on check Bible dey ye eti topic ni say hallelujah adom nye nkwa atamu da wo de transfer ni to adom so me say adom anya dai enye nkwa atamu da eti na me no ka wadom no nsam na me abobra bia abrabo pa bia dai abrabo yanko Psalms 147 verses number 19 Psalm 147 verse 19 oyina sam kire Jacob oyina sam kire Jacob oyina sam kire dai Jacob oyina sam kire Jacob na ordina shede ni natemude hallelujah amen me ka han mani age oni ko poso dai ordina shede oyina sam kire Jacob ordina shede eni natemude etuma o ma Israel eni na shede o ma bi enya yes na shede natemude o ma bi enya odi nyina ma o ma Israel onye o ma biara saada o ma bi enu wa yo mo saada natemude no so natemude so o ma biara ni o ma bi eni
munye awurade aye munyi oba de ya waye yes na temu de obi o ma bi anim na temu de o ma bi anim hallelujah amen to because on van bible no ntwentwa ne enwere na bible hallelujah odika bible ma no yesu ya dada odika odika munya ne yemfa man hallelujah amen onyankopon twediampon yawe of a man baako quotation ya mededodo 147 verse 19 osi oyi na sam kire Jacob oyi na sam kire Jacob ordina hyede na hyede na temudie ni na temudie ma Israel onye oman biara saada ni wa ordina temudie na temudie no na temudie so oman bi enim etese no je esua dia obeka se monfa Israel Bible nya dai o kasa wapu nyankopon oh yes o kasa pe wapu the creator yeah eno na me de Bible purpose mu akira wo say wonyankopon twediampon yawe no o ma ba ku no fa de ye ne man no munti asem yo kan o kan se bi wa Deuteronomy 15 verse 1 Deuteronomy 15 verse 1 influence so bia wie ye munti asem yo kan ja bibiri mu che o se Israel ni bia influence so bia wie ye den ja bibiri mu che influence so wie ye bia ja bibiri mu fa che se de wonya mu nche se de omunya mu nche ni o de fem ne bia o de bibia fam ne nyonko Israel ni bi ko fam akobo be se on nyonko nchen ya on shani se ontua na nya 7 years afache no enya influence fache no one day ma be ye preaching bi afa biblical event ho eno na Roman fo ewiade hye calendar 28 years bia no as a se bosomi bia repeating afi bia mu hye repeating ho yes ma be ye teachers akirawo ti sabra me kasa yi unimu a me kira wade bi 1964 yeah 1964 calendar and ye be use 1992 yes. 1992 calendar and as I say ye use our 2020 yeah 1993 calendar and ye be use no year 2021 1990 1994 calendar ye be use 2023 unimwa yeah ye be use 2022 it is ye use 2020 calendar we opa go me baba ye preach a chaw ma chaw say event repeating 28 years 28 years yeah na biblical calendar no emu hihye no de ayaduma emu hihye ni yaduma event ni mu nsam no uguru ebe yishi se we no yes na lot of forecast atimi atrase emu se number we 10 years 10 years yeah it's a lot of forecast at kwampo no omutumi asu anyansa bia free baby it is obi catch me say we be shan come say 2020 nso be to dodo a ebe to a onya de okan no ko check 1992 yeah amen amen we are not checking you 1992 yeah repeat it papa 28 years na 28 years biblical event ni kasa kire wa when you pose one day bia ni so 100 first saying one day bia ni so then 1000 years na 1000 years here ni so then one day it is 28 days out the year month no no dey be see 774 it is 74 yes 774 make what my head because me you teach you know what my head pastor papa kwana mo nya nchache na ko finya ma na dodo agi wofrim sia die as what my head I can't connect teach his number yeah me halacho e baba influence so bia wie it was influence so bia wie ya jabiri bi mu che se de wonya mu nche ni se de Israel ni nya mu nche ni o de family bia o de bibia family bia o de bibia family nyonko na nya influence no on se ne nyonko na nya so nyonko no ana wodua ni se wontua efri se ya pa na de che fa de nyanko pa na de che e de ama ono ano se facha no ona na ni de o bia na Israel bisa kwashi se papa na amamu ni de se o de me ka menya na se memfa ncha no sane no dia na oluma beka oluma bie na no se mamamu ni de joso no e mane na ntin guanya dan enka fam sane no dia shanu anya dan ontua na so bibia wo ni unye ize ni de wo kadia facha no na wana boy yan muya so se papa no boy yan ono boy yan dia ni asem ni mu odu asem ni mu odu sister brother papa mu ye Never posi say need your do kasami ye facha no mama mu ni de 1000 years cra jiwa de body ban say ni trim policy wa boy nsam moa yes
tebu do ba dai na ke se nani su kwa hu kaka me kan ba bona me wura ho nani su kan Isaiah 40 verses number 11 Isaiah 40 verse 15 to 17 Isaiah chapter 40 15 yanko verse 15 15 was amanaman ti se bokiti hu su koko awon wasam o se dan amanaman mufo omo ti se bokiti hu su koko ye ti se bokiti hu dan bokiti hu nsuo obia utimi di bucket with the bob drum na the sensuo with the bob drum na the sensuo na oba sensuo ni bi dan ene nam bucket no so dai ko wadi no ehunda o se ponu sa no hu yen ohun ye nsuo do ye fence drum hu ye nsuo esan bucket ho tia so koko na ni beji mama mbudi bi hu a eye 1111 bi na ni ji o manya mama mu fo nyina wo bom se insaniam futuro insaniam dai futuro amanama nya hwi wonani mo se nyankopɔ se ya mama mu fo ye nya dai ye nya hwi wonani ye nya hwi won ana wo tiri nkwa wo ene ye bodin wa ha ye bo nyankopɔ din wa ha na mama mu ni a wo ye sumsum ni no a wo nya chafa ni bi no wadum bredi no wo nti adum na se ma wo bia dem adum ne kwa sha temu da da woni so briw ya woni so briw wo de tie babo no amanama nya hwi wonani wo se amanama nya hwi wonani obuom se obuye ngentas ni se ade anya hwi ani ade hunu tina bibia ni a o se ni woni eze ni dia ja no woni mama mu ni dia jo so no Omuye. Asem no do. Yes. Asem no wanwa. Yes. Me try to start down waba. Ye me si kowe dia bi. Obi si Yesu Kristo ba ye no. Me answer be ko no. Me kwa cancer bi ewo eye Deuteronomy 14:21 yanko. Deuteronomy chapter 14 verse 21. Verse 21. Yenti obo ade asem. We are not kwa Genesis. Yes. No what kwa friend say Leviticus 32. Was munni abuafunu. Munni abuafunu. Onye ko ka cheze afaso omnyere. Munni abuafunu. Munwe dan. Munwi abuafunu. Munwi abuafunu. Mumfama ohowo. Na pacha. Awo kuropunu. Obia wo hwem ofie bia for ohowo no 2 3. Ohowo. For ohowo no 2 3. Manwi abuafunu. Ode Israelfo no. Se wona hyede no wo. Yeah. Na mmom no ohowo no de ono ni hyede bia. Edi toma ohowo. Anase toma onanani. Ana toma onanani. Keso ndi onkowe na no menye dan. Wo de oyo man kronkron ma me. Wo de mo yo man kronkron ma me. Ade ne yakopon anya ye gentas ne sa. No si Israelfo nya abuafunu mo meton pa ma ye. Ije ni no we da. No no to abuafunu no de ama ye gentas no. Se toma ohowo to bi amfa ohowo tuntim. No bi ansa for onanani nya dan. Ma be repeat ohowo e wo New Testament. Ma be repeat onanani e wo New Testament. The New Testament I be declare ohowo no ene onanani na kire onipa ko oye dan okom ho asema kire wo odofo mwani mra ho so me ma me papa ne no wadom mre ne no nkwaje da e mo bi na da nka nkesi di adom na beje osofo yi adom sem firi wani ka adom asema manipa ni wusa na adom be no ode hyiwi no manipa ni wusa na adom be no ode bo adwama no manipa ni wusa na adom be no ode win petition no wo se na adom no kani sangu bo adom na dan asa ncheche ni nya sabu de nyoko podi adom no ba tu timi di body bi ese ka wo body nim nyoko podi e jao we jao was adom dem eno no jao I was body nim wan fa nkun se fa se sawadren tu ya no se chale wa fra Michael wa koso tre we mi bi anya ye die nkuru prako makum wa sebre no kwa ti wa wutie mi nanu adom re nanu kwa jeda nya tamu da ne dia adom beje wo adom ni se ye jenta ye nkan ho na fa die ye di abeka ho adom ni se ye jenta ye nkan yanko posam wo ye mu na fa die amamum fo ye kan yanko fasam eno ni adom no ena adom di adom na ba ye nchen se ye nkan ye nkan no na fa die enko kan yamsam na fa die ye nkan no ye metie nyame asam wa adom bre ni nkwaje bre ni ye hu ntuma nso no wa ye den anye so kan se bu se kaw na ka se wo try ma judgment day ye di adom ba dia wo be di wo dokun den kwa Exodus. Map asofo na dokodoko sem wo banum no. Omo fa dokodoko sem nyare ayu. Exodus 22 verse 32. Verse 31 no. Kwa mo ye ni pa konkron ma me. Oni bu posi isi afọ ne dan. Omo ye ni pa konkron ma. Mo ye ni pa konkron ma no. Mo ni anam bia yatete wo nwuram. Mo nwi nam bia yatete wo nwuram. Mo ntonkyere ma akraman. Oso mo ntonkyere ma hwan ya? Akraman. Eti akraman. Onanani. Owo. Ye baba hwe. Yes. Akraman. Onanani. Oh, 3 or Famu akramanti. Ye ba kwa hwe nkraman wo New Testament. So toma akraman. Yes. Hey,
ade si tomo na nani sa tomo ho e fe ni we se tomo nkraman se no ho woni bi timi se saba yan nkraman okay e fo adwun ko bo kraman wo dabi ho stomo ni ma ka cha mo wani mra ho so papa no ba ni no boy ye no na hyehyɛ no wa shato on e mu do uri ade be ba bo be wa asam ne beka asam ne be yi ni ho adi o yi ni ho adi o Matthew ya kwa se wa o Matthew chapter 10 verse 5 Matthew 10 verse 5 yes Christ aba asma for the juma ko dumienu yi o se dumienu ene yesu suma wo o hye won se ene o hye won se mummane nko amanaman kwan so o so mo nyadan mummane oso mo nyadan mummane nko amanaman kwan so mummane nkwan ifa amanaman kwan so mummane nko amanaman kwan so mon hyane Samaria robiaram Yesu Kristo a obewuji ye no nanu asem ni o wa be fan crofo training wo omo ka asem a asem ko picture mo he na mo fa preach na me dia bele mo mon fa nko amanaman kwan so mo fa nko amanaman fu mummane hyane Samaria robiaram mo man ko hyane Samaria krobia de na man ko hyane Samaria krobia dia 722 BC yeah Meka BC just before Christ. Yes. 722 BC is mu chemienu. Yes. And ye benya Judaism, ye benya Jewfo. Yes. Once Solomon wu na chi no. Yeah. Solomon akwa ba ko di Yerobiam na ne baba so de dan Rehabiam. Emu divide two. And ye benya Israel. Ye benya friends Jewfo no. Yes. And ye sabi Israel for Judafo no nko. Abusu ekuo no du ekodi one side. Onko di friends Yerobiam. Hallelujah. Amen. O kan First Kings men kan tamko. 1 Kings chapter 11 verse 36. What can 11:36 now? Now we are not also with fear with master kind. 12 verses 24. 1 Kings 11. Verse 36. Me chawa de bi wa. O say na ne ba no. O say na ne ba no. Me di abusuako ba ko mema no. Me di abusuako no hye nkom na to me di abusuako ba ko mema no. De be ye. De be yo. Na kania atrom ma na kania be ko totama ama makoa David nti. Na Jerusalem punishment no. Na boso so ko punishment no dey punish no. Yes. No say oba no. Obedi abusuako ba ko mienu peso. Yes. Jerusalem kroi. Abusuako du na aka ne de be free won sa. Yes. O say Jerusalem kroi mafa ene me yi afa. Sabi di beto no ofa ahonkwa. Yes. Ene abusuako du no ko di Yerobiam nche. Yerobiam so so mboso. To kai hwa chapter 12 verse 25. Verse 20 kan me nko. O see. Yerobiam abosom ko. Yerobiam achiche seki. Kings 12. Yes. First no. First Kings 12 chapter 25 no kan. Yerobiam abosom si Yerobiam abosom Yerobiam achiche seki. Yerobiam says achiche seki. Na Ephraim be so eno tena ho. Ephraim be so no kotena e. No ofro no ko cheche Penuel. Ofro ko cheche Eva. Penuel koso. Na Yerobiam ese na kuma se. Yerobiam se na kuma mu se. Afen na ahenie no. Ebesa ko Jacob. Om prima ne nko da. The big om prima ne nko. The big kwa me no so bebu so kodu na ho. O ti se oman free ko. Na yenim na so man free ko back. No ko ba fa die Nyankopon a. Kwa eno oman yakuma beda ne. Oman na kuma beda ne ko Nyankopon nchen. No ma ko Rahabiam nchen. Kwa Yuda hene ne nchen. Kwa so e. No ma kumi. No ma kuo no. Oman san ko Yuda ne Rahabiam nchen. No ma san ko Yuda ni Rahabiam Solomon ba ne nchen. Yet ohina kuma tu ye. Enti ohina kuma tu yi. Eno o yes kan na ntwe ba. Eni sa na tin me be yes kan na ntwe ba. O ye na ntwe ba mienu. O ye ni na ntwe ba mienu. Eno ka kire o se. Eno ka kire won. O ka kire abusuaku du na aka ne se. Mo fra ko Yerusalem bia. Mo fru ko Jerusalem ma fru akwa. Israel. Hey Israel fo. Me ka kire. Onyankopon a. Okoyi ufiri bi se ba ye no. Akwa wo fucking papa. Wa unti wa amana su ba ye no. O se Onyankopon ko mu fi Egypt ba ye no. Onu ne Onu ne bosum na odinesi wo. Ode ba kusi beta. Enye nne na nkofo tu bosum di wura asori fi o. Wura ta ba na me nkwa. Ode ba kusi beta. Ode ba kusi beta. Eno ode ba kusi dan. Ba kusi dan. Eno asemi ene Daniel Sanji shewe na Roman fo benya wiase to me no peke ye. We don ka babwa. Osna o ka wa. Osna o fa Israel fo afa hye no. Yes. Ena duru ha. No mo dia kwa hye efa e dia mo bosom no. Strategy wey na Roman fo fight win the whole world. E ka yo so bia fie. E to ya so bia fie. Odo o ma ni na mo bia na ofiri lewi fo ma nu. Kwaso e. Odo mo sisi so asofo. Sisi bosom so asofo. Yes. San strategy wey. No man create afanti wo de tede o kan obeka ho to aso a waso to aso den na Yerobiam o se da pona busumi e to so enwochi no so hye na e de ya fa hye da yes busumi ni de to so dudum se da pona yi e na Yudafo o mo de ba afode e wo fa ko tie so no so dia ko ba afode o do ko ba afode o busumi so e to o mo yes how better e no mo de ba afode ama na nchi
den eti Nyankopɔn declare am say mo ye Israel for no so ma ko di yoro bia machi yes ama sabrei mo so bosom dia me come why then afra Gentiles and you to din Samarians yes Samaria for nti Yesu person for do mienu no obra Gentiles no osabra Samaria for because abraba Gentiles ne bon the same abraba na Samaria for then how won't you hear that if any what you hear hallelujah amen kwaso na menko wasi etisa na Yesu Kristo ye wo na Judafo no nkwa ne abusu mun hyeni Samaria krobiam wasi Yesu ka chesuafo no say mun hyeni Samaria krobiam nemum mun ko Israel fie nwan mun ko Israel fie wayra no nchen wayra no nchen na busu ku du akwakwo di Samaria fo akwakwo di Rahab am nchen amoma ti omo man but ya 722 BC na sa hini mu e divide oba de manti ase am on fa senka ya ji kwa Yesu aba mezi aba obeduru ya no opa wasuafo du mienu nom kwaka na asem a osemo ma ne nkwa mama akwa so na mama mfo ya ti asem na yan enye na bi ne papa po yan Izafo ni bi ekodi mama mfo nhihye nkura no osan po mo nso enum na mama mfo na te papa ne nkase wo ye wonders ti obi mu kwakọ pre so menya ayaresa free ade nkwa ne nchen omo ba Yesu meka asem nkyere wa yenti asem kan Matthew 15:21 verse 21 koso ababawa bosunsun ni bi ayaresa koso wan ababawa bosunsun ni bi ayaresa ababawa bosunsun ni den ayaresa kwai Yesu friwo ko tiro Yesu friwo ko tiro ni sidom famo na hwe Kenani baby free patam ho obetietie mu sene se awurade David ba humi mabo na hohomboni bi ha me babai dodo nanso Yesu amua no odofo bi pa chew osi Yesu anyedan wamua sister osi Yesu anyedan wamua papa osi Yesu anyedan wamua oso franza osi Yesu anyedan wamua mo trust them na mo dem nya dem pe mo trust chicheske mo chiche tade fo na mo nka jesa adumara kwa adum no wonu mu ani Nyankopɔn nkyɛn wanu na ade ka adumara kwa wati alaji gu sabese ubigwa wanu awadi mi akumam opane senkaw amen wasi Yesu amia maame no ena suafo ne besresre ne ka kyene se awurade jane kwan ma ne ko mu nim Yesu obae no mu nti ase anomba Peter na dwum do wanyini anoba agye nkwan kyese Messiah jane kwan ma ne ko mami wei odi echi efri koko na chi emi ekotwa ajo da nyina ye ba nyina na odi echi papa we ba sesi awasane yare o ye Israel nti ana jane kwan won ko no di echi o tietam di echi no ntiam nso anu odin David ba humi mabo papa otiem a che ti jane kwan ma nko era Yesu ba se awon Yesu Kristo Nazarene Messiah no ebe bua Peter se she Peter eye Israel fie nwan ya wo ni nti asuma me she ni nti asuma me Peter me kemo nya wonti ase ya Israel fie nwan ya wajira no Israel fie nwan ya yira ni nti omo nchani asuma me na nya dan enyama na mamfo wotia wudwa wanu me na mtwa asam no dabi me ye printing press dabi ya tu say ye yenti ni asuma no dabi Israel fie nya yira ni nti ni ya dan yasuma no e te fie ni be twa dum num na say ye Yesu amaye ye pa enyi yenti no ba ya esisen na na mi wo ko agima mama mu ni bodamfo yi ni kanya ko pasa mo na anu na fe ube sua de yes se nyi yenti no ba ya e ba ni sai na ya kana sama mama hallelujah amen praise the Lord amen obadi ne ko pom ya baba amen hwade bi o wasi dan Israel fie nya na yiri ti ya suma me nya mama mfo ti ya dan ya suma me ana oba ne be koto no ba mi nu nsa no sikai apeja me ko fie nsapan yes no tutu bi ka no be so Yesu koto dwom awurade no start say esu skills bi a woni ndia no obeyi esu no skills ye Yesu ehun mo boy yes Messiah aje ehun mo boy mi wo obi so mi sumo ma mi pe si oni so obesuma na ka Yesu akoma Yesu boy se say ya ti kwa mi si ebie na no say hey mama enye fe stop crying Jesu usunu nyeden enye fe ha wonu se washina kate hey mama kawantu enye fe na usunu nyeden
enye fe Jesus Messiah hey ashina kati o usu de woni sa aka na akoma no no bie na no se kawantum na usu ne nya dai enye fe usu ne nya fe mame usu ne nya fe kawantum wo pesa usu na ye makono na me di me mediane atuma mo kramai ma what a wow papa anu aya ai dan koka tu ba fa na no hwam eno de yes so pesa de me mediane wo force be usu na de force me na me di me mediane na mani yefo ne mani jafo no hallelujah and what me tu be di me mediane me tu ma mon kramai ma e je pet ma ko read the bible no and what the bible na say say Old Testament or true kechi mo se munya abuofu am tu man kramai no say na ye gentiles na me declare say dai ye yan kramai na what for kramai like you or kramai like you wouldn't you person who wa so for say under 5 million asana onu ni nya kramai small boy no onu bulldog na nim yes so kuna wuji consultation fee no tie was ye gentiles ye yan kramai ma yes one can say kramai papa Debbie no kramai ba no asisi ni nyonko kramai was so for za how does it to happen why does it to oil why does it get dross why does it to unko what kramai like you I won't now we say this you kramai praise the Lord amen hallelujah amen hallelujah amen obadi bi wajirim amen oma wonti asia amen munya zanu yes enkama munya zanu yes enkama wow munya zanu munya dog prophet munya kramai abe huwa usi tia 5 million sana wa asino be tese odo ye bulldog ye manenim rough obadi man tia asia kramai ma kebabunum wase o pese me de me mediane pa atuma mo kramai ma eno oba ne say wo mu awrade woman you very good o mama ni bie na no say papa e wo mu awrade mama ti babu na say that when him say yen gentile ye declare say kramai but na no open him musra na dum dos e wo mu awrade nanso inkra mama no yen kramai ma no ye dim pro wa efie awrade mo pro so go from the bi so for teaching ma won yi won tum say we kramai no mama ni ji no tum so e kramai say kramai ma ni amase ye bedidi wo table no so dabi ye jadum ye wura no na table no na ye dia times ye da table ni dai ase improprowa improprowa na e go from no e free table so go from eno bi ni yedi eno bi ni yetafe papa ma se medidi wo table no so me ba se medidi wo table na se na yesu se ne yesu hwe di no hu so bie ni obedidi wo table so bi nya dai e go from e bi nya dai e go from heba bunum eno so ba no ka che so ba ojidi yesu ei enye ma o se de open no enye ma o se de open amuru ha ne baba no ho ye ne de so fo kotu hwe ya no de ada na ho asa oni adofo ma me no ojidi yesu no di wo ajetu so oh yes it is abla wo tie ni se you abla wo tie efamu de no mpo ebet masaya be saw ya de sabra me na se futuro bu mo se sabi na de kofia ebet ma agebo we aboa papa krama mo so amase ma no ya we aboa papa o krama wan kwasa na se futuro sakote shwe fa na se futuro asa enti mundi dote no tira we mundi dote we fa na se dabi me so tiri video na me hwe me ra ho na ko fa kote shwe na check be mesi o tu ni nesi bia no mo tete wo dote mo se sa futuro obi ni ko bomba kwa ma ni ku tifi onim ni ku wa ma onim sa de yiri di futuro ayan kwai meme di niama ready for the second amen ya we mla life mo amen bra o kran no wo sa di nothing futuro akodi ai and you see o kran ni bi obi abi prayer camp yesu odware a na ne hunsuo na esen no na nkrama ni butubutu ho no mo so mo nyonko krama hunsuo bulldog no yes on ye bulldog na shagaye ho so for akwa shagaye ni to bin oroba na mo sisa small dog why you krama to say wow yes suno sun sin
Obadi ko sanka. Amen. Ene no adum do. Amen. Ne no kwaje do. Amen. Ade na ne nia wo tie bi do wo mo obi fulu sa. Oh. Obadi mi akumam. Amen. Me kai e friend say et. Satan o de bre. Ene bo apata. Yeah. The bread about pata will say that's a canopy samro. And my papa to me high canopy and I say modu. My friends say I saw the beer crusade a bread and away. Papa. Mube we crusade no a bread. Some wabo and yes I dear chia. Mube jagu chroma secro to be a park and quiet. Now so 4% church members as a sample bro. Any a bread any come fee. I'm moon. Okay. I said that in shoes. Okay. No, they are petty. Apatana. So maybe you could say no. Hey. So open coffee to apatana. We to apatana ko. My bomb on the assurance. On the appetite blend. So they are petty pemproni now. Or we was a man on tea. Pemproni. Man on tea. Bread. Come and see. Hey, speed. Who beat me Bob Bedessa yet? That's what so could be. Within a short time, no matter some pemproni to tune in. Yes. Not to follow to the car, no, the scanner to the car boot. Yapon. Obia my friend can just wabe a fee. No baby. When you go for the brand. The world will true fear and a war. Now I show you as a fajay day. What to? Yeah, na kwasi. O kramani yisu na adwen. Kramani bi hard. Bitin krama. Kramani bi hard dream do. Obadiam na Amen. Wo hu mabo. Amen. Wo hwehwe adom akiri kwan. Adom no me se ye nka ho. Ose me ba me diem. Obekotu ba na kira. Yes. John 1 verse 11. Oba onwara ni diem. Yes na kasa no. Yes na kasa no. Yes. Oso oba onwa ni diem. Wo de tie do kan no. Oba onwara ni diem. Wo de tie do kan no Matthew 10. Okay. Ose mo kwa kasa mpa no. Yes. Enche Israelfo ayera. Na ma na mu fo de mo mpa sampa no nko. Mo kwa kasa mpa no enche Israelfo ayera. Yes. Matthew 10:5. Matthew 10:5. Was it doing na Yesu suma wo? Wo share won say. Mo mane nkwa mana man kwan so. Mo nhye ni Samaria ko biara. Na mum nko Israel fie nwan a. Why you run nchen? And about 15 so verse 21 was it Peter. Uni ntia suma. Israel fie nwan wa yira ni nchen. Israel fie nwan ayira ni nchen. Enti no suma me. Enti ne suma me. Na nyama mu fonti ne yedai. Yesuma me. Ni Yesu Kristo aba. Say Gentiles no. Hallelujah. Amen. Was he declare say ye kramamba. Yeah. Amen. Amen. It will call Old Testament declare say when you above for Montoma and Nini, Montomo, now Kraman from Kraman. San Kraman, yes, never try us. Okay, you would yay, Tete bread, say any head, yet you or bad dear Yankopo, Nini. Oh, you know, can John 1 verse 11. Was your banwana ni diem? Was me ba me medium. 1 hour yon one diem. Omo medium. One you know, Omo na afa dudu a wajinu dindi ye no pon say dudu a begini die no o ma won tumi say o tumi say wonye nyankopon ma adom ne nie yeah sana tedi a ona nani hwa ma ma yes dudu a begini die no o mo so tumi no mo so meka nyankopon ma yes eti adom ne say efe nyankopon di asampa no de ma Israelfo no yes they say Israelfo na poasam no dia o de ma ye Gentiles and osofo bi jamba bi ka cho say e ba ha na asesa kwan benzo I won't forget to be na mo dey akwa. Let us still Yankopon ani wo Israel for no so. Yes. Ya when ani wo Israel for no so. Yes. Wo dey be yi Bible na kira. Wo say wa maye ntumi si enya dan. Ye Yankopon ma. Sa quotation osofo. Se we church members ni yie. O ma otumi so be Yankopon ba, no just so Yankopon ba. Me quote 1 John chapter 3 verse 2. 1 John chapter 3 verse 2. Obeka se mi akira. Wo say adofo. Say there. What ya sam say. Ye Yankopon ma. What ya sam say ya ye Yankopon ma. Na de ba ye. Hey! I'm not telling you that. Ye be ye. Ne be Nyankopon. Ye be Nyankopon mama pano. Enya dio. Adi enya dio. All the rules and regulations now. What me this one? What me your papa? Yeah. It is a who say come on, we a shadow. Yes. Wunya complete baba. Debbie. I just want to be a shadow no so. Yes. Hallelujah. Amen. And with me I would dano. And ya domini say. Big down. No down. Hallelujah. Amen. Yedi every time and she say bi adan amen see you interest am see bi bet me adan apase and the person ka syllabus no eni yemu debi but now no ya bring syllabus ni bi anya sa me ka syllabus ya eh yedi bi abra ya see you nyara yen screen see you bet me atwa na mama we bi oba yere no bet me atwa twa no yedi na ko ka Nyankopon ma no
ye friend adom say wonka ho yes na fa de ya fra wa bam bi etu anya adom yes wo ye prayer obokotoko wo ye prayer na bo fakwa wo ye prayer na bo kinfansa wo ye prayer na wo bo house of folk wo ye prayer na bo friend say ask God na ti ye na ye fra ba blaster e adom praise ne dosun hallelujah amen what dom ni say ya fra ba blaster say be bobi hwe no no blaster ko e fra ne ko no ye fra ne ko okotra bench onya bi nyedai embo en wo chema cho say mo ye man de yes na so de ba ye na mo ye mama papa no enya de agi say justify your inclusion no utimi kokobo ni so ye good ye do to right side ye cho so ye good player to bobi obi tiri kwa ye friend blaster camp and so ba go no nyedai o mobi omobi otom obade for the sankan eje fa te che wo yire en fa to trim mobra bia wo pa nenu wadomre etu kan second Corinthians chapter 6:2 second Corinthians chapter 2 verse 2 kaso wo se ebre asem na metie wo eti obi hwe nya ba bia nka se me de ebre asem na metie Nyankopon ebre asem na maboa wo hwe no nka se me de ebre asem me tutu me niam bi mi wo de munya bote munya bra aso nya se me sakramadio hwe enya se me sakramadio na ebre papa mu mate me nka wa me ba sorry me ba o me enya se me ma sorry me ji Nyankopon di me ba nkofo bi nsam no hwe enene wadombre hwe enene nkwaje da na didi agro enje wunsam se wala asa no wo de na owo mfa so for ati aso dem awo bu apo check me mati aso dem aso panyini ti aso dem abrabo be na wo na de wanya to adom so mama adom na do so nkrofo dum do mo nche chadom no ye me say adom enye nkwa atemuda patwana mde ban adom enye nkwa atemuda ti obi ka to sa adom de be jo nkwa atemuda ka che se wadom bra nie what we sakra wanya adom oh yes because again Satan are you big thing so be king Nyankopon adi because there is no God no so Nyankopon wo di otia yeye it what do me say wo no sangi bia ba otim se wotimi sakra wadwene sangi bia ba otim se wotimi king Nyankopon die wadom no na so betimi di ahade no so amwetimi ba ye oba mapa to say anuanu First John chapter 3:2 no. Yanum. What's adofo no. Say there. Sabla ni kasai. Ye Nyankopon ma dia. Ya betu ye DC Nyankopon ba 1 chapter 1 verse 11. Nanso dia ba ye. Ne be Nyankopon ma. Ye be Nyankopon ma pa no. Enya nadi. Yes what kan wo de wanu kan. Na wo besi. Dabi. Wo de wo be fufa nie ma bi. Yes, je share da ho. Yeah. I want to go for me. Omo ya advert na. O ti advert ni di. Terms and conditions. Yes, oh, we are see our friend where we need Uba. Unsabeka. Yes. No, mom. Terms and conditions apply. As you say, we are there. Thank you, Sandy and Co. Hallelujah. Amen. Who do we are? I thought we should share one. Yes. It will near with you, none what umbre. Yes. None quite sister and for and 10 years of one. Debbie. How? What do amount you went to Adam so I do dock on? Yes. What ni kotu ba watch Isaiah 28 verse 9. Okay. Who did you send me and for baby? Isaiah 28 verse 9. Verse 9. Osna ebe so obia. Esu komode no. Munti asem we at the pa. Moye. Ene. Osia adom no. Abaye kasa de am Christopher. Ade do ni adom no de baje. Ye wa adom ase. Ye ni mra bi ase. Adom ne ye wo mu. Adom na no de baje ye papa de ntimi nya papa bia. Wo yesa o hye onua no kutupa. Unima me ka kire wo. Mo onua na tra boni mu ate. Manipa ni hu so practice papa ye obetimi ayo. Yes. Adom no bremu ni se ese okun wachena onku. Yes. Ese okun nyasia onku. Na mo hwe na se wo toto ne ma ase dia. Onuawe me ka se mi nche wo Nyankopon frɛ nipa. Okay. Na on child on fa en child just like that. Tra. Ne sum no enye magiri Debi. ene pan. Debi. Ne sum no nya magiri ni brodo. Debi. Unima me ka kire. Enye kokko ni to gbe. Debi. Wo de we de wan pa na o wa dum chan ye nua panyi aye friend Lord. Okay. Yeah. Lord. Wow. Sodom and Gomorrah say Sodom. Yes. No bad dey Nyankopon akoyi Sodom, akoyi Lord. Na yire. Ne mamienu. Yes. Omo yi ni pen 9 and enya nkwa. Waji omo e. Yeah. Waji omo e. Mo pie fi kro no mu a. Omo du get na no say obi anhwe no anhwe na chi.
Yes. Rules and regulations but or the rules are there abata ho also for church members ni yo hey waji omo but or person him so no ana or the rules and regulations are back power gia no ho yes waji omo it was mo Colombian hwe na uchi wa ba he bada ni njinzi waji we tomaduma ni se omo hwe manim no mo ko yes na lot ne yire we are saying padienti what na nya hwe na chi no adani njinzi asade aye test ama lot ne ma mienu because we yire pada ni njinzi na sada ni ko mo na mo kwa no ogia o mintim no fa o nko biom utwa wani chese wo hwe yire ni mu a wo so adani bi na lot e so fight no yire nsa free ne yire ni kom na ne ma mienu adani agimifo mienu no mo ka mami kwala person mo hwe dai omo jo maami ma ni ntinsie na papa ayire nkwala mienu yi ahye ne motoam na o mia nkwala yi se mo bu akra mo hwe pa de nka biko yes mo twi nkwala fam yes mo my brother enkwaje we da fam enkwaje we da fam e ma kramani na da enkwaje mi se da fam dabi awu pifi komuni ajo yesi ajo mo nkwa no wo bi ti se onia oh sabrei mo ba ye ma wo de no nkwa 3 years teachings 3 years je say ya ji yeso adie ya ba ye ma to bunu si ababo yes me kutu first John no wo si adofunum Nyankopon ma de ya tu ye di si abe Nyankopon ba wo ji aji yeso adie no na so de ba ye ne be Nyankopon mama pa no enya na di Adumunu wai ete fe ko kan quotation from Charles Isaiah 29 verse 8 ebe ye wo se was ana adumuna budi mani ato so no ebe ye wo se obia ekomo dino no so daye no rididie no didi ko bi wo daye no odi mo no benyan no ana wodi apala bi what benase no a puppet no atopite for nso ni boni dem nso ni bi nya dai eso os ana you know me so dai na me num nso yi na me so me ni so timi nso bi ani heyi mo ni so batetem na nso bi ani ho mo ni so batetem na adom bi anya dai edi ho sana na ma me fo be bredi o mo ni ato adom so ma ma dai me na me sure babo no me ya printing press mo so be my babo emi yama wo so for kasa me my babo we so for na o ka bia emi ya papa so wo je cheche ni ko free ni panchan o ko babu tu na ko tena ho wa ma Nyankopon fraw to ni divine se be bia dwunim da bi so mo ha second couldn't tell kasa na me kwa verse 4 o se dai me kasa ka adofunum kasa na me okwa ma me kasa ni ha no ena ma senka eni asenka na wuti fi apostle okwa ma am fa dependence en fan ko tutu obi hu o en fan ko tutu ni panyansa ho ana defa wo bi ko ji fi bible school dia ni bia o fa toton nemom wo de me compare o mo dia odofo en so sua dem no so yes kwa nemom no enam honhom ene tumi yi tumi a wo Nyankopon dia ma ye no na mo gidia no eno na gidia wo bi be gia asam na me kanadie no anyina eni panya ese sa wo be se wo gidia ni be gia nyame dan asam so e be gia da wo do ko gia de osofo bi akosua yeah nemom no ebe gia Nyankopon tumi so ene ni nyansa so ti bi si de bi mo Bible nya dan enkasa ona nyen tia de oni ato adom so mo na mo ntia na mo nya adom titi ma na ade ne adom ala ka na kwa minsa ni so atibia ba ko azai adomo na minia ene de ya boro jama bro ba bro ade de obi enu obeti adom ala kwa azio za uzu ni ma adom ala kwa ade de ozi anu anu de beje yin ade sofo ya weje obro kaki so kwa mensa so bro kwa master ya wachi ozo bro na nze mego penyi o wazi e gro no so bro nyenye ya manza nyina dukada ya adumara kwa hedo mo kire homa no ni adum adumara kwa na adum na ade gboro no won fie na wo se no yes de so di Nyankopon asha de so na ade gboro no wadum na wo se no yeah me say adum nye nkwa temuda yes so for ti aye adum nye nkwa temuda yes ibe kotu Bible na kire wo yes ma kire wo adum se do fa so share yes
me yam hye me o me kotu babu ya na me yam hye me kan ko techi ma me ya de wa kan 10:16 se we be kan Gentiles na John 10:16 okay o de Gentiles 10 e ko fra verse 16 ti ayi yeti obade Nyankopon asa asem me nka say o say John 10:16 mi wonyan fofra o say yes na kasa o say dey mi wonyan fofra mi wonyan fofra won free eban mu omun free fa eban mu omun free eban ni omun na twase me do mo ba omun na twase okofo mo ba na omun nyina betie me ne na okofo mo ba no betie ne na ayekuo ba ko if you ne wo ban ni mu no if ne wo ban ni mu no ada no ene Israel fo opeke mo Old Testament no dem ko ban ni mu ana Yesu ba no se mi wonyan foforo bia omun free ban omun de omun ni ban ni mu omun de twase me do mo ba twase me kofo mo free ban na chi na omun nyina betie me na ne me de omun nyina begu enwanbuo ba ko no na ayekuo ba na ko mo yekuo ba ko ene ohwefo ba ene ohwefo ba ko hallelujah amen ekuo ba ko ohwefo ba ko amen amen ana wose eban no so odi bi beba mu di a okofo ma ba yes o me yekuo ba ko ohwefo ba ko yes odofo emu odu yes na wonte ase di me de obekọ Bible yes nya kwahwa asemi se de be obete ase ye papa ebi se adom no de ye kura heaven anam so mecho se adom no enfo ye kura heaven yanko Ephesians chapter 2 verses number 8 Efeso huma etemienu koso ichemu oye wotwe koso wose adom no odinam gidie so agye mo nkwa wose adom no nam gidie so de adan agye mo nkwa agye ye nkwa emfi mo ara wose emfi ara eye onyankopon achade ayo onyankopon no de acha ye Gentiles na kwa emfi obi adwuma mo emfi obi na so we no ye we nti na onyankopon ni ba Gentiles so dabi yeto obi enhwa no ho we amamu ni ahwe no anya tu no na ade a ayo no oba ade na ade a wayo obo Yesu Kristo mu anu ofa ne doba ne moja no so ode beji ye amanye opa wasiesie ato ma nyina wasiesie ato ma nyina babam ete mun kai se to refer ye Gentiles ye kai se mun kai na mo yama na mamfo ye friend say den amana mamfo ewo hunam fam ewo mo ye from ano mo de sik kai twa mo be ma no omo from mo to mo fa ye Gentiles ne say ye mo to because ye ntwa ye be ma mun kai se da bi wo ye kai se biribi atwa mo na mo ni Kristo ni Kristo ni twaka to refer ewo Matthew chapter 10:5 Matthew chapter 15:21 adenti Matthew 10:5 Yesu she asuafo ne say mo nkwa amana mamfo nkwa kanya mi asam yes it was the any Kristo nya dan any taka bia any taka ma me Yesu ka kire say enye peso de ne manua ne baba dan enkrama ma hallelujah amen it be any Kristo ni taka bia na mo ya nanafo na nanafo so refer di wakọ infa the book of Deuteronomy 14:21 o ka just unto abuafu ni fama dan onanani anadan oho one quotation kan say mienu onanani ana oho yanko Bible no me o se na mo ya nanafo mo ye Israel mama be ye nkan Israel mama ho na mo ya hoho me ya hoho yes ye ya hoho ye ka Old Testament hoho no a ye Gentiles ne wasam hallelujah amen Bible nya botrema no no abeja no wa ma wasua yes nya botrema no yes na nrase won se me di nsam na di ke Bible no nkwa na mo ya hoho eti hoho no kom wasam Old Testament ye Gentiles and of ya hoho bo sha pam hodo no ho sha pam hodo no ye nka ho bi na mo ni da so biara ye frɛ ye kani so a no dikra ye se ye moan ponche a obeku ye se nwan mo ni Nyankopon bi wo yesi wo Nyankopon bi wo wiya we ase na fedie Kristo Yesu ye jini di ye wo papa ni say for God so loved the world said what kind said wo Nyankopon do yes what did ba wo no kono mai obi obegina di no wo anya obenya dan kwa no ye jini ba ni di ye ni ti Mwaka mwa chichi ye wo kro na chi no munam Kristo mojamu ye nam Kristo mojamu aben ya den obuasi awuram obuasi awuram wati Kristo mojana dom no dia ya den na ade wo ben ade awuram dabi wo ben ade awuram dabi sa wo wuram dia mun ti asem yo kan Luke chapter 13:42 Luke 13 Yesu mojana dom no dia ban fa awuram wo so for take me mesini munu say Nyankopon adom no aye adwuma pemba bi afia awura kronum me si adom ntimi nyin kwatamu da dabi kababunum wose aprotiatia wose dia aprotiatia abrao na me nkro de nkra se church Yesu Kristo na nkro eni nkra se church onam so ko Jerusalem na onam so ko Jerusalem obi se se na obi sia ya je kwon ka chere se awurade ona obeju omo no omo a obeju omo nkwa no amu ye kakra bia na se bebre Yesu ka chere awon ya je nkwa bi sia ka chere cruise ni se hwe mon prince aprotiatia chale mon prio na mon show aprotiatia na mon shadan aprotiatia mon pray struggle to the narrow gate na me se mo sa na me ka chere mo se eni pepi tie ni pepi ebe hwe so me
aba priso be wura kuro na so mu ntimi wuram a wo se yade adom na baje yade adom je dia ene nipa pi betimi awuram yade adom na baje je nipa pi betimi adai wo se nipa pi ba pre so me sha hwese wusi akyekyere me ye ma hyeme etime ka wo apre no ho wo so wutie mu ka wo apre no ho wo so abaje de wo ka wo apre no ho so fo tie mu ka wo apre no ho eti je wo yei betimi awuram de mu yei betimi awuram ade na mo kasa ko adwa de ye ma kyekere church members so for a menti sa kwa ne tie no the Bible be wura hey nyamio dabia nyamio what's the baby say pi no kan many are no who kan but few near someone ni betimi ajo ti adom no wan utie mi a fa she otrim se okon agiman obo ade nyankopon na meso ya we na meso ka che se adom no o se no haya wadom renyi ayi aduma twam yesu abewa wie wona abeji na die no uji ni di na timi nyam nkwa utia yeye bisu beji na di na wo yesu anjas mo kan ya di to Simon saso oda ne saso papa ni sha no so be ka intasam yes intasam be ka no bi ani oji ni to say Luke chapter 2 verse number 32 what say can you be mama na so atiye o say pacho 50 ne me 25 number okay Simon o say na we obere be wo Jerusalem your friend Simon me didn't Mr. Simon so the page name say ni pa no watene ofere ade no or the Israel rechichire hon kokko ye chere pefese ko yi chere ni pefese wo ade e fe no wo hunu bi Jesus o Kristo ye brade na sa ajenkwa mezi yansa hon ne ma na so asori fi ko peja ne ko tra asori fi aborofra Yesu dan fo no dana ya wo ajenkwa mezi ane na awotwe pepe ye de ne ba so dem o mo de na se de mana tiama no ye me se de mana tiama no ofane ne to na ba so fo panyi Simon oji papa yi to ne nsa so o no shiro nyankopon ka se ne nsa so no opeja ni ti no opeja hwe ne ewiem no ohyira wo ba de ya we se ewrade Elohim ya we afa na wogya wa ko asumwie se de me se nwura ajenkwa yi de ebetumi nie se de wasam se efise mani ehun kwagya wasiesia mama no da me nsa so o kan ye be mama na kan ye be mama nyina so tinya ba nkwagye no be sha ma Israel ni monyam ye be sa be sha ma Israel ni monyam no dio na ka wono hono do kafa ye ajenkwa me ya na wawa ye ne papa ene ne maame Simon shaw wana Simon hyira abofra no eno ka kire mo se asem wasa kan ne se hwe abofra yi ye dinesi ho ama inipa bebre afiase ani o mo so de eti pacho bebre beji Yesu adi ayedai bebi so beji na di ayedai eti bisa wo se wujiji na wo di so ko bi eti die no eyejidie ba yejidie amode ko hwiase anajidie amode ko nyankwa hallelujah amen sister mo agenya sharp na wujidie na nkwaje jidie do ba hwiase ho akwa yejidie do ba ade ba ko ifa enkwaje am na so for ko ye wujidie no wujidie ko ja tonton so dia madim wawu yes madim wawu dukrem nanu wadomre amen na mi kotu asem we mfa nkyiraw ye ko hwade bi nyankopon ye okay yes hwade bi awo John no Romans chapter 11 ko verse number 1 yenti obode asem baby ade firi wo kire verse 11 verse 11 no ko wasi eni da so pa wasi dey eni da so pa ko na afemisi won su ti se wore hwiase oso mu sinti so mo hwiase debida obekirem nemum enkwaje nam won tra ho no so abeya manama no de eduani ni se eribema wa twini nkunu eti pacho TV for bufa ntuso mame yes eduani ni to hwe TV ni so a bo se dua wodom yenu ba ko ya chiro Israel hodai Israelites ya choba ku Israelites ba ko ya Gentiles yes ya choba ku Israelites and ba ko ya Gentiles okay eti Israel for dua na si wono yes ana amanam for Gentiles ye dua na si wono yes ti abosunsun dua eti one side yes ana oba de ya wedua so na si one side yes okay eti kankwaje yen ade nyankopon ma ya Israel for no omo nsom no mo nko na Gentiles ye nsum ne yanko okay obi anto no bu no hwe teaching we yi osofo bi ka cho say ye di ncheche ma Israel for ye nkan ho a ka che ne sa apostle ko agba so hwe ne ho yi pa na ni so biri no a o ma ne so nte no yes eni Israel for dua ntimi so me die kire wa dua ni o ma me sama da ban ma sa dia to so ma ne ko o kan what's na afemisi afa o ka che wasunti se wore hwiase asem ni Israel for no bia ngi Yesu anyedan endi
Odofo say Israel di Yesu di ya. Kama mum ni bi ba kokre no obekọ heaven. Oh yes. Kama say out. Ozo awe me out. Out. Na mu Israel fo gi o man nyina ani. Ano se sa na te dia walusu. Yes. Nkofo bi. Ti sa na te dia uni obeya de bi wa. Yes. Ye ni. Israel ni awanya ni bia. Ni awa na fidua no ayedai. Ya wa na to fam. Di me ya de bi wa akira mo. Okay. Israel fo ni omu nyina to fam. Okay. Na ka no mo hya ba bi. Omo budua no. Si ya wa omu nyina gu fam. Ko. Wasina nemo enkwagye nam won tre ho no so. Na enkwagye no. Na won tre ho no so. Na mo tre ho no so. Abeya manaman no de. Ama yen gentas ye benya ba bia hye or selection. Say awa wa twinku or selection wa yen gentas ni. Yes. Adi abi president Israel ni. Odu atemi ye wa. Me say one way to heaven. Yes. Because just so yen gentas ye way. Na so is for way dia akadua mienu na si wo no. Obaka just yen fedua na ho nko. Yeah. But oyi e fidua dada no. Amemu fodua no. No dia be hye Israel ni nanan. Ke say Israel we su Israel ni we ye krado. E no suo Yakobon no ti Yakobon twedi ampona samu a. Ke ye wan nya dai. Ye wan to fam no. Ama vacancy abedai abedawo. Ti krade bi e. Ano afa wo mama mu ni no ni. Okay. Ano do wa be hye Israel ni dai. Anem. Very good. Eti when say flowers we nyane color ni. Yeah. Na so ye na be sha. Ati se wo kwacha kokore de. Okay. Edi fi nwuram. Anna be frank kokom. Okay. Onya kokko. Debi. Ofie. Debi. Oye nwuram den akokko. Oye den na na wo be kire so oye den. Oye akokore de. Yes. Eti mama mu ni no ni. Ye na be hye Israel ni we den. Anem. Efetie. Ye ba beto aso. Yes. Mama mu ni mi so den. Oni. Yeah. Ye na be hye Israel ni den. Anem. Ya to aso nyanko. Wasna se wantre ho no dane wiase ahonya. Wasi se Israel fo ntre ho na ya wa amafidua no abaye wiase den. Ahonya de ma se. Na won so hwan no. Na ama Israel fo so aye den. Ahwan. Ano obebo gentas ni musalashi. Eji se won so hwan dane amanama ahonya. Ana beba mama mu for yenya vacancy. Wo mu so wo mayo no. Ame yenso se ye dibi ye den. Ye beba nya ba bi ahye. Yes. Hey. Ese wusi akekere me. Se bi she obi anam. Munwe dua na si wo no. Yes. Eti mama mu fo dua de si ado. Yes. Ko. Wasi. Na se won so hwan dane amanama ahonya. Wo mu maye be chane sara. Ye do body na se em so obi ahwenua ne kakra wi. Efe ye mra me so kakra efe. Eti na mo amanama mu fo. Wase mo amama mu fo. Ana me kasa ma kire mo. Ana me ka we a kire mo. Esa se me amana mu suma fo ti. Ma me tie yi. Me kan fo me su ni. Me mama mu ni. Yes. Eti mpese me church me man mu fo. No mu hunu nyame som no yi. Say bia. De be ye na yi Ghana fo amu tie mi. Mema won wa wo yam ehunam atwe nkunu. Me ankasa me man mu fo ni amama mu fo awa kwantom nyina ni abom so. Na magye wo mu bi mu nkwa. Na metime preach me ebi mu ayeden anya nkwa. Ewo ba bia ye be hye. Yes. Odofo. Mema so fo bi na da se we ye di ma Israel ye nka ho. Yeah. Ya ma ye dua bi se ye ntare ho. Oyiye fi dua dada no ho. Odi ebe tare dua for Israel for dua na ho. Eti nyego ponche se osomfo from ya dai. Emma ye gentas. Debi. Missing be careful. Our Sunday worship ho. Yes. Me bi sa question. Asem ni missing ma beto aso. Yes. Wei Israel no ni. Yes. No sha. No wa. Oni. Yes, ni dabre no. O wa no. Enhye wa nyina no di so. Yes. Eti mi sa question ye yi ni free ho. Okay. Now we share na ya. Enye hye to na obedi so. Eno a. If I didn't na beso ka chef so no Jesus no tia no go Saturday na go Sunday. Ebe enye yi. Bia kro na ho. Munku osoro a. Mbako. Munku obi ana so. Obadi enu yemobo. Efeti quotation no. Verse 16. Verse 16. Wo bo amanamem fo kokko. Obo ye gentas no kokko. Se abedi kan no. O se wo che o se dua wei. Eye kronkron a. Dua wei ye kronkron a. Na eto nyina ye bi. Ne to ni hini eye kronkron. Na se hini ni ye kronkron a. Na se ni hi ye kronkron a. Dia man no so ye bi. Ne man ehye ho o etuatua so nyina eye kronkron. Na se dia man no bi abobu. Ano se dia ye o fe de kronkron dia yi mpo. Wo man ni bi abobu. Ne man ni bi atimi abu atofam. Na wo wo ye wura mu ngudua. Na wo ye dua bi. O yusu wura mu ngudua. Dua bi. Na wo ya fawo.
What the one fresh him? Aye. There be osi atade de no ne what the one fresh him? There be osi atade de no ne de ko. What the one fresh him? Yeah, the one Friday. Ashem. Ashemo. Na wanyangudua no eyin ni mu nsuo ni bia. Wow. Ati nsuo de free dua we mu be mi na abedan. Ubenom. The pastor prophecy. He's talking about the doctrine. And she said na it's an indisu. I know na we genta no so bad day. Ubedisu. I don't think na person catch him say so ye de na so is for there. I don't know person watch me sir. Ah. Hallelujah. Amen. I don't know person watch me say so ye de and the so is for there. Young catches yen trade ya no. Dabi. Wo ye free dia no de boss na sha be sham. Yes. Etu gidia. No do abɛhyɛ nsia ni dan and then I was when yangudua ni mu nsuo ni bi yɛ dan ɛnom eti ba yɛ dan kana wan ho odua no ho na sɛ wo ho a wonim na yɛ tu na me de we bedi so we bedi so ɛnyɛ wo ɔbɛtɔ sɛ nyɛ wo ɛna wo so hini no ɛna wo so hini no na hini na so wo hini na so ti hini no de ɔbɛ command wo no ɛna sɛ wodi so yes wontimi kwata ne dua bi sɛ me no de bi pani ei ba se sana gentiles no ya so fo de ma yɛn obi ayɛ do pɛ so 40 I saw them awayire catechism awayire I saw the pension awayire want to think kwakra and we are saying yeah to be Ghana plantain maba but me boy hey I'm from Famba say that and what na me gumi den and why won and drama you say pacha Christo ni bet short skirt no more open the front open the back open the side and side no petna ni achi asai obitimi wura nya tugu no wura nya to agu no ade bia to abesia tin ewurudu wura lie obitimi petna no kosa bole ka confirm katati so ase de ma Israel katati so ase we de ma kolonto fo ye de ba du collection so dia ye ni kolonto fo collection ebi tight so dia ye ni Israel tight sika die ye ni ma Israel for Ghana for pe na ma hye die so die David ye ni ma Israel ye nka ho yes ba sika die ye ni Israel collection ba je bi akomam amen o man ti asemra odo 40 bible na se mo ka no wo se we ni nse esom wo dua ba ko ho odo fom wo agenya sharp and was it ensuo no a fidi zeni no and what the fidi mama mu ni wo dua we hu it means one doctrine one God one savior one faith yes ne dia duma be finfi won ye dia duma sanya ma adum ti aso le penyi bia nya no kwa bia pateshiba and wo ko person writer and wo be chodan ni say God is king pateshiba just on nyame ni hi so anya dan on top pateshi na go for no mo say adum nti and so for bia o guide them omo dan hip life we say fellow so we say fellow Jesus bulldozer cuz yesu awiabo and so on road nipa no odwi nipa yesu awiabo wunye road Jesus bulldozer no pu nyame ma fa so adia ye nton bia ne ton na so fie na so dem adani supermarket more typical more ye to bibia oh yes now so far we me sabre wuchie mi won apoa wo nyankopon ba yesu ni moja waka we ye de na nya Ghana wensu waka we ye de na nya wako peso obolo say yesu moja ya ma mu bi rew enwe no na musu Ghana for ma jiminti ebi ma jiminti ebi mu ni mu nyansanti wako to yesu moja so obolo me yira ye bi me yira ye solobo ye num bi dia sobolo woni mu ya ye ba cho ye what ni yesu moja aye kwa na ye me mo so fo fulu sa no mo ton say yesu moja da bana mi man dan ye ni bate ye be wuru nyame asemu nante asabi mpediasa ye nkoto ye nkwantwene ade the sister brother ade to ya odesa to nyama sa that's me preaching me where no be apostle bacha me nya dream bi and then 3 days na dream me nya no ka me fro say na maka dream na che na say bibi won wa me ya na waka che say awra won ka dream no ka me chiu me ka se me acho won na mo ya ma so fo twa mo wa mo ka ho pa bi mo ka ho pa o say ja
anyamia o me so fo ne de unya aka bibi a che o se gesi ye hu bibi nam se wo so fo ne bibia bra ye bibi wo bibi da bena Ghana for mani bate eni me do ba pem aya me fa nkwa chiro dabi ma be to aso mi za do chira adum nsam part 2 yes enne be won se me pontam odofo won adwe mra ho so etieni odi mama mu ni na be si ya obi no ma ye warning to asisi afa we ka se o se afa we ka se den duama na bubu se won fa mi shem o se duama we ka se Israel ni no sha no ye yi na to fam se won fa mi shem se ye mfa wo me shem wie gia wanyi ni enti ana ebubu ye ana ebu ni na wo de wodi gidie ana gina ho ana be shem fi enti hwere wanyi kokroko sam na mum suro na mum ana wo sha no suro nyankopon na so nyankopon kura duama suro nyankopon na so nyankopon Israel ni no sha dada na oni dua ni nyina fifi bo mu mpo no wan kura no no timi wine ni to fam a ene won so wantimi ani nyankopon ahyade so ori nkura wantimi ani nyankopon ahyade so onye dai onkura to aswenzi wasi enti hwe nyankopon yem ye nyankopon odo a wanyade ama wo ni dinje wadom ni so odi be giedie yes ugidie na wabedi ahyade no so read the Bible ne wona wahwe ase no de Israeli na wate ahwe fam ne de ordin still Israel na den ade to ni die ni nya na fifi ye den ye de mratete no yes ye de omo de ye o kan Old Testament ye de ade tete wo yes wasi wodi e na wo mama mu ni de wodi onyankopon ayem ye wodi nyankopon ayem ye ene hye ho ene adom na de adom na na so gisa wotena sa ayem ye no mwara na sa ayem ye anya sa na wotimi di nyankopon ahyade so anya sa wo be twa wo so bi oso beto fam the last chance an editi editi Ghana o last chance an ade hwem no when you good church an kwatram na kansa gubu se kim na nkoyi ya oso ya wa to fam last time how did you know Hese wo sia chire me wo de tema abo no e who can to us what be ka say verse 25 what the be who can to us now woman so what na ko se woman so ko so mo antena oje a wanyi nie no mu anam so mo so ntimi ani ahyade ne so nti yes ene e wa mo to fam yes ana so ba na so beti yeah ene e do be sha nan wo ba so kra de wa bodam che o mo kra no se ne so kwa na mo awra wo se ye yi mama mu ni to ha wo de te Bible be ka se mi ache wo so se wantena je wanyi nie no mu wantimi ani so a wo se besa de wo ahye mu bi bio besa fa Israel ni na be hye ne ba ebise onyankopon obetumi de wo ahye mu bio hana me ka baba na egu o repress mama mu ni spiritual no wantimi ani so no want to wu no want to fam o repress Israel ni in back okay ye wa puna sini no o na se fo sha nan very dangerous adomra ya tuma twam nanu wa domra amen nanu kwaje da amen mobi do not let anyone deceive you mobi deceive you see ya da dom topic ni say adom nyen kwa temu da yes to ka Bible no Bible can say near First Peter okay Hebrews chapter 10 verses number 26 yes Hebrews chapter 10 verse number 26 si enyenna ne kura ni mu de hallelujah amen to you know can 2 Peter chapter 2:20 okay o si enyenna no kura ni mu de na achiri wuti Nyankopon di ni aboa pa ko ye na aboa pa ko tra so dem ko di nkwasi asem a ene na bone wa fodie bia ni ho ma e aforbo ba mbiem aforbo bia ni ho ma obiem na mo di aka ene atamu kaka na atwa na chiri kwan ene eja be shida eja o de be show e chiri kwan ene no wadum chiri ade no yes wadum chiri ade eja na wotwen to asno mpa kai Peter 2 Peter verse 20 2 verse 20 echisani fo amane na so wona merade ene unim na obegidi ne do be sha na wa yes na so wona merade na wona merade eni aginkwa Yesu Kristo hu nimde so eni aginkwa Yesu Kristo hu dwane wiase fi na wadwane wiase fi abehya na na mo toa mu kodin kugu bi wa na so dem kodin kugu a wachi asetena no so wachi asetena ebe dane bone a chenkane de no so se wo sakra wadwen a adom ne de bejew wachi asetena no ebe dane bone a chenkane de no anka yema won se eyema wo se wa hunu tiri ni kwan wa hunu tiri ni kwan chense wa hunu chense o ko hunu na wadane firi ahyede no konkon no e kodin kwasi asam na aye won sade no kura da se aye won sade no kura bebi ka okraman wasane akowo fie no bio okraman samani matimi ko fe
no de gufie why ready so be say okopra me so be didi on fancha me kose wate ya nkyere muso a manche muso enye ye to obakwajo fa pra be se kopra krama no we na waye no kwajo ko fa pra be se kopra obakwada krama na no asa ye dey abum krama fun be no sa krama we dey na be ye no nya ba na de baba no eni nyanko pa prepare ba poliwa di be chesi yes ashawo obechesu yes ukwa sorry onyi sagu won se sa wadwene obechesu wuti aso dem wotwempra woyam nhyew obechesu wuti efini na wodi no wa fidada wo se ka wadwene no wa ya bode foforo wa sa kwa efini wo bi wodi obeka ba ko bi a che ho any preko a wa ye se preko a wa jare no ye jare wo na wa sa corner techa wo ya techam preko a wa jare na wa sa kwata techam na ye preko wura umfa ba ne mbo preko no nkunu what the bebo no ti je ne ko podi be chesi wi so fa uto nkuto ye be chesi wo yes asa moto ati se hu aha chesi ni bi no yes chesi ni bi no high life twa sister be sraw bebre edua na ni eni me sraw Israel for na wo mudi homeda yes eti me de me gigie cha me se me mama mu ni me gigie a ese me koyem homeda ni yes because nipa ne de me kwahye na nan no hallelujah amen oye homeda ni ebi se senka sankrofo ni nyina gigi no man timi amfom a anka odofo mama mu ni bienu akobekọ heaven wo de be sinna me kasai according to the Bible no ukwa Bible mu a obo say heaven no nyakopọ twadi ampo ya we yes anam se wa prepare wie da danti no ye gentiles no hallelujah amen wan fie din ba kokran to gate no Israel wadua we hu no omo na ewa abusuako dumienu no Israel na omo na ewa abusuako dumienu no esuafo e de obeye 12 pillars ebeye omo 12 apostles no omo so firi abusuako mu omo Israel na hallelujah omo so firi abusuako na ba ye ma mfo ye abusuako bi ye ko firi dabi yedi yesu gidi na agi yedi ana de ye ben kro no amfe ye nwuram etefe de practice ye betimi awura kro no gidi de ye baako obaje di akwa wo ye 1 obaje di akwa press ye 1 obaje di akwa ezi ye 1 obaje di akwa living hour 7 day ye 1 obaje di akwa ala guntu ye 1 obaje di akwa sori bi ma ye 1 na mam no kwa ya ba ko so betimi free sa gidi no nyankwa ana ye problem yes ana na mi cheche ma chew say gidi ni nyina ba wie Israel ni ya wa na to no so no wan ya wo mama mu ni wunni hwe yo the be and senchechi dawa e ma so ni dawo pefe yes ama hun say e one way to heaven yes. E one faith nyakupo ba ko de agi na die onu so na wa ma 10 commandments yes adi na beka say bi mu do mu ni so bi na mo mu ni so na wo gigi chese de adum na beji to ni uni asede bi aso obade mi akoma mount asiemra ye ko the book of Revelation ye ko heaven said of us to heaven Revelation 21 ko verse 9 asem nka say osuru Jerusalem ni aya na ma ye de ato so ama me why okay heaven ko osuru Jerusalem na abofo baaso okukwa nkru wanson John say na abofo baaso ekute kuru wanson aha musuo nsuo ye kire ahye kwa musuo nson ehye kuru wanu ma omo ba ko ba me nchen John say mba ko ba onu nchen abeka kire me say ana obeka kire say bra na me nkyerem ayefro bra me nkyerem ayefro ene odwama na yire no odwama na yire ode me na hu and they may preach about odwama no yes. any ayefro yes cause why ode me na huhu mu ode John say ready twedi ampoya we pagya no ko huhu anam people tintin kese bi so ode fa bi potinti kese bi no kyerem krokro ko Jerusalem no kyerem krokro nkunu Jerusalem se efiri osoro Yankopon resan tensane twedi ampoya we nchen ne risane ye kwa Yankopon ni monyam kronikita obade ya we ni monyam de man hente se eboa ne boye de papa kroni hente se ebo papa te se ahwehwebo te sa hwehwebo mutia sa hwehwe tie sa hwehwe verse 12 verse number 12 ewo efuso kese tenten o say heaven kronikita fesuo kese tentene ewo apro kese na du mienu teach ya chao the prophecy yes akita edan apro kese du mienu akita apon kese maako du mienu na abofo du mienu tuti apro na na no gate baako bia no akita abofo baako ti abofo du mienu na eti gate na no eso na watru edin bia ana 12 gate ne so ya tru edin a eye Israel ma busu ekodu eye mienu ni Israel man abusu ekodu mienu ni din
What gate na ye be fam akon. Apom yensa wapuye. Apom yensa kyra. Apom yensa watifi. Apom yensa so kyra. Apom yensa wanafo. Apom yensa kyra. Apom yensa watoye. Na apom yensa so kyra. Krono of Krono kasiye ni nyina nti o se gate ni 12. Yes. And ya tro Israel man abusuakuo du mienu ni di neguo. Me pa chawo. Aduanafo gate way. Ebi ni ho. Asachefo gate way. Ebi ni ho. Asonafo gate way. Ebi ni ho. Ayikufo. Ebi ni ho. Be me ayikuni. Yes. O wiase fam. Na ayikufo gate way. Ebi ni ho. Agunafo gate way. Ebi ni ho. Odofo akwanafo gate way. Ebi ni ho. Edi kwambe na wo mama mu ni a ye wa wotu fam yi ubetime nya gate afam. Aje se do be hye Israel ni na nam. Yes. Eti Israel ni ye wa nto fam so ye Benjamin ni a. Won so spiritual no be ye Benjamin ni. Yes. Eti se wotiri ye na papa pa. Na wugidie na wugidie na ahyade na wudi so no a promote mo atme kofa Benjamin for day e gate no sanse nipa akwhye nanan no oye Benjamin ni mom ye hu se papa no oye man of principle. Yes. Papa no hallelujah. Amen. Mom ye hu se odi onhyehye na ye ni bibia. Yes. Odofa wutia me na ne wadomre. Amen. Na no nkwaje da. Amen. Emfa ni me ni agro da bi ene ma nyu nsam da bia fa ni me ni agro da bi ene ma nyu nsam da bi nanu wadomre. Amen. Nanu nkwaje da. Amen. Ka hu se Benjamin ni no aye wa ne to fam ye do kwhye nanan mu no sa Benjamin ni no amwanya ba bia agina. Yes. Amwanya ba bia agina ma ba se utiye no ba de ye aduma benya gate afam. Yes. And na person catch us streets afọ kwai na so ye kwai. Ghana for way. Ebi ni ho. Asante for way. Ebi ni ho. Achim for way. Ebi ni ho. Infanti way. Ebi ni ho. Akwapim way. Ebi ni ho. Dagati way. Ebi ni ho. Mamprisi way. Ebi ni ho. Aigbe way. Ebi ni ho. Nkra way. Ebi ni ho. Aye one way. Yes. One mra huso. Yes. Mo adwenya sharp. Da krono wo fapem dumienu. Krono wo fapem dumienu. Ayo jamana soma. Obama na soma fo no so dumienu din na waso. Oyom frabusuam. Yes. Odofo ene obusuani be to ka Bible na a Christopher ye gwa wodo mu e wo otwedi ampoya wa anim o kan Peter 2:9. Okay. 1 Peter 2 verse 9. 2:9. What's it? Mama headline nko. Okay. Headline no. What's it? What's it? Christopher papa no. Me na me try Bible no. Dabi. What's it for papa? Christopher papa. What's it Christopher papa no? Omo ye no kura Israel. Omo ye no kura den Israel. A Christopher papa, a Christopher papa ne dey no kura Israel. Yes. Odofo wutie mi. What's it Christopher papa ne no kura den Israel. Israel. Me I'm seeing ye Christoni na magie di na mabeshe Israel na na. Me de my no kura Israel. I just say me di homeda. Yes. Me di homeda dia. Me ye mama mu ni so my huhu dey Israel ni. Just say huhu fam no me Israel ni. Hunam fam dia me Ghana ni. Yes. Hallelujah. Amen. Odofo wutie mi. Enhyehyɛ ni o. Yes. Enhyehyɛ ni o. Yes. Etutu yape. Akwa we no wan to won akwahye na ni gate na we nya fam no. Wo na akɔfa mu ahya anan. Yes. Wo na akɔfa enhyehyɛ ni wo kɔfa mu ahya anan. Yes. Emo bi na daw. Dabi. Gate no fatu wo ma mencha de bua. We da. Sanya hyehyɛ heaven no. We da. Three wa. And daw. Yes. And was say abusu kodum ti every gate ne dia na bu gate na no kaisa kana me chepe fancha de bi wa Zechariah 48 verse number 1. verse 1 was it epuno edikan was here pu edikan Ruben dia he forget Ruben forget apoto so mienu Simon dia Simon forget apoto so miensa Judah dia forget apoto so 9 Zebulon forget apoto so num Isaac get apoto so sia Dan forget apoto so Gad dia forget apoto so watwe Asa forget apoto so kron Naphtali dia forget apoto so du Ephraim forget apoto du bako Manasseh dia Manasseh get apoto so du mienu Benjamin dia e Benjamin abusuakuo odofo yawie Aigbe forget why ebi ni ho Infanti forget why ebi ni ho Pepacha forget why ebi ni ho Akwapim forget why ebi ni ho Enumbuso ebi ni ho get why ebi ni ho Latefom get why ebi ni ho Edukro get why ebi ni ho enu ase mi ebi akani o mi chiechia mi ebi akani ebi ni ho ani obale a ye mi so mi bale ani begeto waka
Yeah, any begate. Any begate to heaven. Any maybe. Any begate. But that. When you also. Yes. Anyami. Inka bawiye. Yes. Obegate yaja. Obegate yaja. Game obegate. Unless you be pass it through here. Yes. And see that one way gate. Where you mafa. Ekofo bi fie. Hallelujah. Amen. Kokobi. Anyami kokobi. Ajasima. Oba dia man dia semra. Get in the down no. Oh, eye 3 and the one be pass it through here. And I me teach you kunkuna say very simple. Yes. Because it's easier for now why you di aka wo bi ba memu ni wo kwaya dia ho. Muni ba bi akọ fakọ. Nti we ni edu abehye da nan wa. Orofo me be part 2 ni baba. Me go commercial break aba. Yes. Ya beto aso. Akane no na ye ni mu ono. No she share so. Ene de was sana fadie. Abon sama shakotu. The kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Upon summer shekot, Tifan will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we ran Yamia when you are. The woman. Anu kwese mo soya do sudie Yesu Hallelujah, hallelujah. Amen. Ya do body na si. E be fun to see ya. Me de pema. Obadi adma ye be start afia de akọ ye we se na hye tie ni me nchirichiri mu nyina ko wie se efo ni ntu adum bia so wadum breni Yes. wadum breni Yokuni enfe ni agro Debi. owo fa pa atamu aba ama wo Yes. owo fa wa it kai Hebrews chapter 7 chapter 9 verses number 20 Hebrews 9:27. 9:27 Or she said that home with the person eda homme woni pase obewu preko. Na ni wachire no atemu otu wu pe ya jajo. Yes. The divide asamanu to two pass your hell in your paradise. Yes. Order for misraw ne no wadomre. Amen. Entwen no anka se mi hunu yanka. Ese mi hunu yanka banyanza fo nya dai won ka bi da. Em say bibi eye bibi sinti no ye twa bibi aso ntantem. Na obade aduma ye be to aso. Me fa course sia. Frame sabre ya. Frame sabre ye di pim he ye ba beto aso. Frame sabre ya 055 955 2686 055 955 2686 055 955 2686 say TV for na me just we bi say on person mo ye maintenance bi to be sra wada uruma hello Safo. yes sir And I'm also doing cow. and council My city attendant to be a better and my TV. amen The total time I walk in room and come up. But what makes me more much to be now, there are quite better mechanic say, meaning say, and also that one. I say, oh, my penny power will be so much Ghana, she can say what. Now, be any crawling energy, my ye. Now, my penny in a few. Now, be our day will be good flower, better on them. Now, if I call 900 and say, I'm money for what the man do, this kind of two is so one is no. Or not, you wouldn't so if you don't give a dinner about what they may yet. Not just say, and fact.
It's no, maybe room is there. Abana Yapa, the Amateur Mla or I fast because I'm working on it. Was so. Yeah. What do you mean to the Amateur one factor? Yeah. What is the first one? Very good. Every one. Yeah. Now, me no me see any must be me I got on my phone by maintaining my viati. Tell send me see me the motia, make it see me viati. Amen. One person I buy you or I or some natia. Bible school message about for more. Amen. Come and eating a mere man on fan. I said, oh, you can't buy one idea. Oh, what give you my dream? What give you? What will be there? One element. Now, so, me see how Catan of only problem. Who never could draw. Won't drink. The more now, me feel no nothing to be encouragement and motivation, you know. Namely, the Missama or dear, if you feel for. Amen. Say, or they were warm by an hour more. What's in your ears? You want to aqua. Maybe I come and performance when you be your idea to see. Say, may I ever want to like you? Every 7 who is that now, our coronavirus, be a fire by you in a lesson far through. It's really a car, and quite yaka by some what you want to count. Lay on for 2 and 2. In 2, if you are finding this, I give you honor. Now, then I do. I'm on the Presiano, so acting a message. Amen. Amen. Which does, Mammy? I just said, you know about you. Hello. Hello. You didn't have your free. Father, making the problem first to question. Apostle Yarin Shelf, or the mine. Amen. I've been a yacht Bible, Amen. And kind of call with the other so you. Or move my quotation, or see a shamrassi. Now, see, I did, yes, the enthusiasm, and do. Maybe I'll buy all the churches, and I've been a yacht to the old canasi. The Sunday for the my dad, I asked. Now, for some more questions, but I'm presenting this out. Me too. But my question is, a Hebrew Bible, no Greek Bible, many be out to him, to do a Ghana, and I say, if I put him on to Unya be a fake one, Abinia. Sravada Roma. In Pioneer was about the Bay Adam. Now, quite ever see bit me. What am on by? Why? But don't present this ask you. Now, okay, Leviticus are not, and then the Deuteronomy your baby. No, Kaze, most trust say you should not shake the edges of our head. Now, so I am say, Oko Bible shop now you see your person training say, who you see in shape. I say, Chairman, and no mention and do not shake the edges of your head. I will leave it because chapter 19. The corners of your head. Pardon, I will leave it because 19. I am say, hobby, these are most in a chair. Make 1927. Kanjan. I say, Monkunto Munyano, Oka English in this one. Say by my own. Over church with Tiasi, Oba, or Timichana, to skin. No, a gentia, and once I'm Noka. It took by the book of Ezekiel. About your client was in Ezekiel chapter 44 verses number 20. Verse number 20. Paso, yet your body now. Asam. Was it and Jah? Nanya Bintia. Nanya Bintia, and some Sabia Pebia. Oh, yeah. You sit him, Ben city mum, bubu. Oh, chakwa down. Now, I didn't wait me quite chain, you know, to skin. Never went to be a tria, and your friend in Ponzentiam. We shall have a said, Ratchet. And yet. Hello. Good evening. Yeah, good evening. Hello, Apostle. Good evening. Me too, Kakasa. But I didn't. Young boy, you are interested. We are interested. Now, I send me a dream of my son and brother to be second. If I am going to put the other some. Also, I no me call Omega so the better of the other so now. I said, me be some of question say. I think Israel for I'm a mom Israel for. But Israel for me days ago for sorry for Omega. I don't know sorry for the other. I don't know say. Yeah, who now move Israel for. Yes, we so for Siadano, Omedani, Yanko Ponda, and I was the other than yes, to Papa, oh, for Siadano. You don't know the oh, anyway, Mr.
memo being deceive why yes one ni papa o se me ni meja he ba ko ka se me ni meja dim papa mu ade obo che anya no kre bi nkotu babo we nkura wo de biza bo che ba beto aso tiru wo beti ase da esuriye gentas ana so amam fo we anya sanate ma min kotu babo nchira wa okay 3 verses Romans chapter 3:29 Romans chapter 3 Romans 3:29 verse number 29 Osi min kasen Osi biai Onyankopon ye Yuda fon ko Osi Nyankopon Israel fon ko Nyankopon Onyama na mamufo dia yen gentas onye Nyankopon ana ampake me ka mo nya ho ti ase ampa o ti aye oya amana mamufo so oye yen gentas yesu Nyankopon bi yes twaf nyankwa Osi se etisadia na se Nyankopon kro no Nyankopon Israel for de oye mamufo Nyankopon se ya na eyo Nyankopon kro frigidie mu ade Nyankopon kro no frigidie mu ebu twetwa for pem no ebu Israel for bem no onam gidie so onam gia ya gi Yesu adini so ebu mumutufo so bem ebu mumutufo so bem ene ni nam gidie so na ye mamufo no gia ya gi de betimi ja kwanna mumra na na David o se tiri mfa ntue mra no na mom no ya ma emra na se tim ye die gidie ni be mamra na se ayedan no bia wo de gidie be mamra na se tim no dia ba kwanna mumra na mo kwan ba mo kan se ni wo de wo gidie ni be mamra na se tim wo se ya de gidie na be se mra wo de yanko fabi yanko hello man patwa kasawai so good evening Pata me de larba kasa si gaben na mi asu di enkan pa na me na wa den o mo nyansa so mo nyansa ni o ma obi amen na mpata o me to ni me nda sorry na yenya sorry ni fa ye de mpabo pa sorry dem akamta se da to o chechie mu beti chi abate mpawa ni ye ne kwani emfa nko nyina ne mo fa tutu di mpawa kwa so de nyamfum so wan fa nko nyamfum so ne mo bi ka so de mpawa kwa nyamfum so a oba ono abeti babu be gwa no rough ai bye hello Eva sana hoya le oba de na do yo ready is nyango pansi ene menya ji pra eje me che won kan ati ni ti bi na mi nyawo ye na mi nyawo na ene na me scan so ami hu se menya 7 years na menya ji na me hu je wa pasono in fact many angata ji na unse chira no tia ya na ya me je na chopa ni ya woje onchira so ma afa enu anu ma mo hwa me ma hwa fo me tie fo mo ma so masene kitwa bi ensa me na mani ni 0242327172 0242327172 kitwa bi ensa boxing na me ba obi ato gloves asha me nsa so me nko America na me nko pa di la ho ye ni ase ye nyi scan made in Ghana o kan yanko pasam no ko nya sponsor da mi nton hwe dabi me dia ni se matie fo so masene yes na me so mi to me bo masam no nufusuo kronkron mo momra wo nchai na nje wo nkwa oba de nhyira wo amen yang fa for in by 5 ni fe me ho popo semi me ye radi adwuma abroje foi me se me ho popo semi di erade na sem ne so and we try worship me se me ho popo semi nanti erade hu sro mu me se eno mu na emi me ya asumdwe me se me metna erade fie na me di erade asem ne so na me manante onyankopon ni husro mu enti me imagine kwen nia me sewa ni se miwe mama koma pa na me fanye wadwuma apostle nyankopon inshira amen ene wa be kire another different crowd hey amamemufo
adomo adom se na Awurade Yesu Kristo ni wo sɔre no nti yenso yebenya opportunity say yeyire ye ho a ye Kwese yay Papa obani o Iva nenso am ye chila amen dani da nyina unam nyame na moso Elohim yawe ni ndomba Yeshua Mizaya ona moso ma ye nshira papa de na asiema wa wiye se nenso am ye di asemi biem ya men asemi ada mi tie kireche wo ya wo ye papa na mi hu se sa asore dem ne yete wa enso ya yira edwa ana omudi niema no moton akwanchira kase nyame adom agye adom obi a wati asem wo ebie awie yomfa asem no to ni kotodwam no wonsua mfa nante ewo no kwarim na me fi se wuti asem no na ya asem no yefo a na se wuti de papa wo kan ya sofo obi na obetimi abu mesi papa wuti mi kyerɛkyerɛ me na no asubɔ ho kyerɛkyerɛ yetie sofo bi kan se wasi osku ogum bebre nam se ne wa kyerɛ mti wakam se de na papa yi kyerɛ senka mintie ncheche na wuti na wuti e baa na me yifiri ho na msiwe mu no mo senya me ma adwene no papa ya da wase awie obate me nka oba next week dia me mfama no de hello Apostle oba de asundie enka no aboafo nyina enka nso bi asem we ya na wakan so focus awia ebe kan be kyerɛkyerɛ na me hu ena onso dia beto so na anytime bia metie sa asem we ne kenya me ema me yire me hu se me so me nyame ye Apostle nyame nhyiraw na ye de na ye nka ho kura te se ne wo ka no yenya ya yesi adom no Apostle me na kan na asem bi osi sa asem ya asem da mitim besine osi mi hu yanka oya aboa bi ni emfo ye ni hu no na ne hu ohasen aboa mu ewo wiase nyina Apostle nyame hyira bebre wate nyame hyira wato nkwam amen me ye sorry nso se na no voice message na me ye ma mbo me din me sa boss na na chese ekoye nti de me sra mu fa nche me Aisha ni o Manchester oba de hyira no nyama kuma so ade ma hello yeah Apostle yes, Benson yawe enkoso enyemo akesi amen edano na kama ikanse bi wo se ona edi bundles ni stickers abmema o masafo mano ba ku bi ewo Ghana ono de o sese asemo ebeto a bo midin se ebia Apostle Kojo Apostle Okon Ajima Nyankopon eti mi pese mi hu se ma mo Nyankopon din director na me kokko me sofo ni din se Apostle Okon Ajima Nyankopon a me patro ho no ehwehwema so kakra eni ti mi pese ene abewo wasem ni abeka kakra afa ho eti mi sro bi mani ewo eno so na yehu bundles no ne stickers no da bi di mi eni on body power eni wo mu a o kire se chinchina ji se udi bi ta wo ka ho chinchina ji se udi bi to wonsa na asem to a waka se wan Nyankopon jeme da no se mi kire mu e kire se edin bi eni osuru we yase e wo Nyankopon dia man agye nkwa wo se ne ba no nkuto din no dia mai eni wonu agya ni bi papa din anye nkwa Debi mi okwa gbe mi din etibi nye nkwa Debi ni mu dia Nyankopon dia dom me na me kan na betima agye nkwa yes e dis so for be ka chose boni din na nu na be agye nkwa a part of business oh yes what do we kwahye nipa nu dabi nye sa na tie yan kan Philip 2 verse 9 enu ntu Onyankopon so wanya Onyankopon no tesoro no wama na so kese wama ne ba no so kese wadum ne din bia enu wadum ne din bia eburu edin na eburu etise din aburu so yi
na de e chance no di bi kwaye dan mi mu sala me nchia de ni wa ma ye di abru di nyina so edi na abru nyina so wo kofa de ni di na no wana de ama wo tie ba bo na say Yesu din mu say wan din Yesu din mu Yasua Messiah din osorofo na zani Messiah din e na osorofo asasesofo asasefo ikotodo nyina nkoto obi enkoto no na tetreme nyina pem tetreme nyina bebo din bia eye din wa na siabo Yesu Kristo din mu wa Yesu na zani Messiah din mu ene kotodo nyina nkoto wasofo bi enu ani din beti age nkwa Dabi wasofo bi ameso boa Sophobia niwa. Utiasi abi kotu Job chapter 25 verses number 2 nyankwa. Job 25 verse number 4. What the 54 nyankwa. Oda sani betu nyankwa. What you oda sani betini atini wo nyame anim san. Ebe ye dan. Osi ebe ye dan. Ana de oba awu. E ba cho hwan na oba awu no. Hwan na oba awu no asofudie imu. Hwan na oba awu no. Osi ebe ye dan na de oba achim na wo no. Ne ho beti ye. Ne ho beti. Osrani mpo. Osrani mpo mfo ba. E paishren. Ensuruma hu ntu wananim. Ha! Ensuruma mpo wasuru pamfa ba. Eni oba na. Ne hu ntu wananim. Ne hu nti na kantu sofo. Na kantu wadasani. Abubuma bayi. Odi paba buai. Jakubi. Enye easy. Kan. Ayawre. Awo. Kanyanko. Verse 14. John 15:14. Edi no dasani na ho beti. Na ho beti ya di kwaji di pankwa. Yo ba wo no na do ba wo no de be di no ho atie. Hwe. Na konkrofo mpo. Wose na konkro abofo mpo ni omo top mpo. Onfa na nto so. Andeti na ndekwo ukoshia bibi anka se Gabriel jeme. Na anka se Michael jeme. Wose abofo mpo wa ni nche. Onfa na nto so. Onfo bi edi ma se empanye. Osoro ho nto na ni. Obi nkankan. Mapon. No. Constipation. So person beka. Ndi me ahia wa ma. Adan. Mama last one na yanko. Happy Sabbath. Oh. Happy day. Happy Sabbath. Happy day. Me pamucho me pesa me bisa say last week me sene yibina me hwese monsa kan why. Ai pacho mami hu ni say. About the inshallah. Abanku dey saka. The Ghana no mobile money no system ne ye. Ba o ka say ko. It is just to confirm receive. Why? I know what your receipt now was up here. Yeah. Hello. Mani obanyansa for beti. Ni akwa adwuma kan. Die ntina sase na say ye. Na di nyame nhyira. Amen. Sansa abia so for what you saw dem owoye. Owompra. Nkat kistim owoye owompra. So penny to me owoye owompra. Na so me gumu na Christian brother, Christian sister. Odofin kokra. Mwana yo mrewa. Sister Christian brother. Nto me de no machine na me asem no. Me minimum so for otiri na pulpit ka say wo dine fa mre bia ya homeda. Minimum so for otiri na so dem ka say on the on fan woni sa homeda any Christmas no. Omo de akra na omo twe. The Bible ma ya ti asese say wo twe akra ye wo Kristofuo mienu. Ye wo Kristofuo papa no. Na say wan kire mo kwan papa no be no ma fa kwan papa no so aye nia. Nia onyame pe no motimi ahia opotiantia no mu no. Ti ye de nyame ase se sa coronavirus ni abeti ye ni am ye hu nyame asem no ye no ni ye kwa asori o ye no ni ye kwa asori akese ni pese me bodin asori ye gine mo ni ye priti a ye ka burafo ba ko ye de kukurushi wuti so a Ghana half be in fact Ghana half be dane ye e be hye nso sansem we na yante wo sa asori ni na so ye de nyame ase se onam so no chere ye kwampa no na ni nshira waposo ojira onso mami ani mo kinkan bible ni nyina pasamen sane na sefo nyina me de ma fe bra na wotane ne ko asam kamo ayi areas no mu no sa papa no ono obons osam sam na ne sa na me ni ache ti kamide me stress ka wo sa onsane
mra radio so na men shira obia bon ho modi obia radio so ntisa bontini o alaji go sabes alaji da mitwuma no o si Yakubu anye nkoko Yakubu anye nkoko alaji oni Yakubu cause Yakubu anye nkoko hello Papa. Yes, sir. Good evening. It's here TV na hefo nyina. Amen. Me so make us feel. Bye. Asundien kan papa, asundien kan papa. Na mi dwe won se mi ho papa. Mi dwe ho aya na ntia se ne adwuma. Ngopon ayi amaye ne mi papa. Se wo be chechire. Ye de papa ya ira wo. Ya ira kra. The Bible is nyama na ma. Kabunzami ye kunye kra na metasi die so be na mfaye o jamai na min shira efemi manu akro o ba de shira be o ken kan fo nyina amen inshallah papa yeah so meet you hello so for tamin shira nyama tiasi fo shira ene da memory amen in fact my diva to YouTube check I mean who live I say you can tell me about baby and na as a what view what they are to and then they my friend live in fact you bet you pa once sana then if I call me name adwenkura anasa kuma kwa Daniel and kwajense pa na de ma ye in fact nyame tia se funshira papa onko so ama wa modin onko so nyame onko ama modin ko so anya kase wo so me da ne da nyina enkwaje nsem so ya wo de maye no wakoso ade amaye ye se wrade se genti na sopam na yenni so the dache no what did you work at in fact again to me ans saya blabwa nas yesu badia betwe ma pa isan asabno yate nika na woka no isan say bible no asofo mi ntumi wo se bi dia nko abadi enshira onye makuma so ade ma hello Seven Daniel cause free Italy hello Apostle Daniel Madrid at the same abadi na dum I mean sure we want some of the buying and say nene 3 days near me case what man can and then so I drop my widow's mite and you know I mean sure na so cancer pana and then we hello hello yeah good evening. Please, I'm calling from US and I want to contribute to the program, live program. We are listening. I'm listening, meet you. Me facho nana no kase me kasa fi US. Okay. Na so for nyame shop bre e wo dia wo kan ena ya wo yehu. In fact, yini na yimiaji anya kura yimse nyame yimi pabia o kan nyame asem e twa member. But there about what the quotation be true when I make kind Revelation 21 to 22. Yeah. But in a one so I imagine Capra, and I'm saying, I would say Mukapra 21 22. In quote to 21 22, you. And the one to Revelation quotation, me quote kind quotation. Revelation 21, verse number 9 down. 21 9, Besrawa. 21 9, I'm kind. 21 22. Oh, you was in the mention, and I said, I'm kind. To 22. I know, but what I'm saying is, I read some. But me should make kind be 21 21. 21 21. Okay,
Kai some lecture me man say mo kan. Me na me kan nya wo na wo kan ni sa. Ah okay, Martin, mami antu ba say me chewa no ase. Okay, kan na mention mu. O say na apono du mienu no. O say apono du mienu no. Eye ehwene pa du mienu. Eye ehwene pa du mienu. Na apono mu biara. Apono mu biara. Wo de ehwene pa ba ko na ye oye. Wo de ehwene pa ba ko na ye oye. Na corona bonten. Na corona bonten. Ye sika kronkron e sika ahwehwe mutie. Ye say be preaching about the book of Revelation and say na betimi aye we. Ma cheche nwa adaroma. Enchechere full topic nya botre ma me. Meto me book me ba the book of Revelation 1. Number 2. Me pese obrade e madom na me nya we sponsors so me so mu a metimi hu se fe my stable me gina na fe ba Revelation 1 na I teach about when dem me preach topic ma ko pick. Oh, okay. My church. Tu nya botre kra Revelation e me teach e be funu keke. Nya botre why? But was your body why? That's it. Last one, yeah, na. Yeah, na. Good evening, Pacho. Na mo ti say. Mini say mo ye pa Yesu adum yenso ye ho ye. Me Pacho, ma send you message bebre still ni nyina no. O ma mi waye. Me dream ho a me ntiase. Me nya be ma why. Mi pa do dozo. E die mi kra message be bia akodi kra no. Eyi no so sika no so kra me send ma wo no. Me twa we ni kan ho. Ghana Commercial Bank. Me Pacho say where you kra we send ka o ma me message say oh. Wakoyi won saka so won kefe. Just say minua bema amama ye ayipa bema ne how because say me sendi bibi bro na ne untimi nkire me say won saka yenyi mesra wadaruma me iska biaye wa mesra wa me koyi ya why me koyi iska bia me nkowe wodi me din ye we bia dia me nko ni mpie rough na nse nkofo bi kochiesi mi a she na nipa no ye we no oya de benti no me wudi me din ya me nkofa uzika nda o me de wa de me back ntu ba frɛ me o frɛ me apostle mpese me yesei o ka kyerɛ me de me me kyerɛ de ye wudi me din ya me nko wudi me din ya me nko me ka kyerɛ play e wo me say wo boa me de but wo boa me a me sra wada roma apostle mpese me send we bi ma na me nya ne sen very good na me hunu de ye say wo ye wodi me din yese bia we ene Jesus omutan fro na akwaje anse obade ado me hwedi na se me niska ketewa bi achi nkoto me nkwanye den antwene di mesro bebre ti wo frame ya na wo so ye di nkomo why kofo frame da ti facha me se me din na ade ye de a me nko hello Yami unsure, body yami unsure. Apostle yami sure, papa. Na Mr. First no. Na me the mo show recording on YouTube. Mampo me started the meeting umpo na the be 6 months umpo mbai. Ba apostle sisi na ye show life damono. Apostle me hwa na menyu agi because me teya na menua je meta samanase apostle mesra yankopon da ombo na mso boni biala metem no memfiem na nyala yamba ya nyame namba na yamba ka Israel for ho apostle nyame hira ai nyame hira na mso last week no mso me de bibi tum na menim sa wonsa kinda we ye no mobile money dia me sabeka urban me frefi US Dallas Texas mensaka obade hira ya me hira ai we ye no mobile money dia me sabeka but what the fa bank dia last week obaka si ahyehyam na so ebia na coincident ebia na team no ese me so stay in life no until frame now the cover baby dia match now say ana mo say na tu na me ama kire de ese oye wo di fa mobile money na de atoso na dia me nsa beka esra wa wada roma bomodi ana frame na nkofo frame da number ni 0242 32 71 72 besra wa kitu abia nsa betimi dia fa wo obaso di bibi fa bang ma me dia
frɛ me mum na me nkyerɛ wo de ye sasa asofo no dɔso na me nkyerɛ wo de ye enkrofo boni bi aba me platform no so omo pɛ me nkwaje na so say ya wati ase no omo nsantimi nka na emom no nso ese me yusu madwene nye se me te ya pɛ na me tu ka se me kɔ ese me mama dwen sanse ye de nam ene edi yi aboa ma hwe ni ye na bi atum hia me akwaje no ma hwe ni ye a enti mo ba ma ne de ba so de a atoa me wo fie ni problem na mom koshia me ane de dia afa mani so awadi ye wanko anim te mesramo wo ya me boafo sra wadawroma kitu abi ensa so person de fa ba bia no maso ate na ma kire se bia se besi na obeba ana sei na me pa de minim se wo hia me eti mo me so me nkwa ho ban ma me kakra Madam Asi, minim se mo so me kwa supam. Oba de enhira mo bebre. Ti me na ma na gu mi di na ase no 0242 327172 020 72 11 337 Kitwa bi ensa. Wo ye ne mo ba ma ne dia me sabeka. Srawa edoso. Nipa frame doso, ma me text message doso. Tibuwa na eba na dosu tibem se obi die akwahye chi bi hu but free wakuma so ayen kwan yen saka untu sika anya dai entwere mesra wada roma mesra wa ne mo dia fa bang na se wodi we bia ma me dia e bia na ye kra so ya test message bia na hu ebi so na akodi ba bi mi hu mesra wada roma cause me fa account na me bia nto so a wodi bi be fa ho ite bia wodi mi di na aye na wodi code bi ma me se me fa nko yi dia mesra wa na wa frɛ me na ma kyerɛ wo enhyehya obeye sanse wo pɛmide bia ntina wo di sky man me no ye mumi ye kan adwimbom ne ye mo sempa no ban na bibia wanyame sanse nipa e pɛme e doso se me nso me mama adwen eye adwuma na ma se mo bia mane ha no sai bia wa ma me message bi na me hunu ye bi repem batemenka oba de nhyira wanyo wakuma so ade ma to de bia me komu a du ba bia na me kwa me tumbo kwa ase na me reply ne kakra sa we me boy text message e be ba no e ba ti sense ti ban sa no bia kodi na ma 73 before me 73 na kwa so ba fam me sira ma dawo ma mon fa nchami medru so oba de be hira bebre de wodi ama me bia wonto humwi yo wen hira Yes, Pentecost week. Nra ne oba de nhire nyina. Na onyo bi bia kuma so ade ma no. Amen. Pastor Mensa kasani empo. Yo. Etiefo na hwefo obo de ye wo nhire obi biara. Apostle yeda sensu wo na nkyerɛkyerɛ wo de adom wiase adasa. Yeda se bi brotherfo so pesa wo de wo ho ebebo living ya wo abusua ho a fa number we de ye hwehwa ne odin any baby at war. Na for enka membership group no ehon 0244 1833 99 0244 1833 aha sa number no WhatsApp udin any baby at war. Na afen so se wo pese wo bo wadwedi hu dawro ewo dwumedi so a akwanya ewo ho fanama we na yɛntwitwi nkɔmɔ 0239 505145 0239 505145 na yɛntwitwi nkɔmɔ na sɛ 0244 609545 0244 609545 na bomodi na wonso fa bɛyɛ advert ɛwɔ program yi so na fa page awurade asɛm no na asam nso enkonkan na won so obeyi nhira yeda mo ase sabre ye koye prayers ediama ye tiefo ni aboafo yes sense ne eye homeda edika ye etwato yes ti ye bom ye ko bom paye oba de adom waye adom a wona aboaye ne so le se kwasere ikoye odimade ma wom ti etwa bibia so ntentem na ya ye prayers oba de nhira ye ebeto bebi no ye de baba tv ne so
brepem to ba de nhyai amen no nya akoma so ade mai no nhyire obi biara patu beba oba de adom acha so ma se na mintimi no ochena bo de adom a etime beto aso ama kitu abia nso fatu mai na bibi biara odi be support ye biara no enya kwada yo until nanim emfa ma amen adom nkan bye bye yo abusiafo mide radio asomdwe echi obi biara esama obi biara akwaba edi ba enkwandi sem dwumadie abribia apostle Okwajiman odi bre yen ewo 7 years Ghana TV eso empenifo se de ofudua pa ena yepia no ena tre konkron so se according to Roman for huma etidu jijemu eyimu dunai wo se ebeye den ena yebe Fred ye onjindi na ebeye den ena wobeji die wonti ni ho asem edie se osenkani eni